Bosia no fanya den. What you call it down? O catch her. Me patron. And I will catch her say, we see no no catch her say jai wo dance ye. Na wo ano no ne 4 flats na wo see no. Ah, e fe na make when eba. Enye ho ye. Bo ne tofon. Yati ase. Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti no, menye ne ehihya awale, si ebe wale da ne di kan befie, obefie edi kan asa na meba. Ya be wale awie ama yesako. Na me obefie na onwie ne dan no. Na na ne 4 flat na wonwie. Enti no obedu fe no ka kire me say, Rose, ma bedu fie me wie ne 2 sister ho. Enti wo de na nka wo kwakwaye me so me de ne masi amaboso. Ama koto China doors ne inside doors ni na gudem. FM ne ya juada April for issue bosume ne da to so emiensa na yebo mu nyame adom wode yakọ the ya babiem ane nyame ya adom efiada na ye Good Friday na Good Friday no kra no edi enti kra na ye celebrate Easter menim akwa wa hanka bisa no say Easter no di enti me celebrate ye sister abeba ne ye be ya quiz ne be you obi ya quiz bra Akoma FM 87.9 Kumasi. And the we ya near their boss so their boss so near the near quite nim winning my home tina as was wrestling. A dear tina celebrate Easter. Any a Brian Nabecam, Brana Becca me, ha. Now wouldn't my dear say now who's you now won't come. Me person me Gina Swana made the cabby bintia. It's in a me be sawono. Say dear Bell cranty. Because Easter bosume ni yesimo march no na ye Ghana man Ghana march ni nya ye fa hodie nya ye fa hodie ya ho afi abrofo nsem ye misa ka ye ka wono Akoma FM 87.9 Kumasi kwa mkrumo se eno baye Ghana my beloved country is free forever ha ye enti ni celebrate Easter ya ka Easter media dia me beto ye ne se ye se Yesu Kristo a ye di na chi wo wuye ena wa sorry enti Easter ye de kai ni wu ene ne sorry enti ni wu ne sorry no ye be ye mu ade Yesu wu ma ye you say ya de bonyefo no Kristo be Akoma FM 87.9 Kumasi ana me de me se me ye de bonyani ena Kristo be wu ye ena ode je me nkwa nti ye de celebrate ne na woda nti oda na di kire yakopon do ye nti and was sacrificing by Yesu Kristo ma kope so o mewunye ye nkwa odo a Yesu Kristo nso wo ma ye nti and was sacrificing ne nkwa ojitum because one say na nye easy kwa no was say eja so to me nkamakuru wei empare me die kuru wa na no wo ka owo na eba no ano eden yeah, bro. But Akoma FM 87.9 Kumasi. Sacrifice no one some na me pese meka. Sacrifice in your life. Why no sacrifice a man? Celebrate Easter. Yesu sacrifice say ye Nyankopon sacrifice ne ba Yesu sacrifice ne life e de ma sacrifice be na won so wa ye e de ma obi e. Wanka wonye da. When ada sa sacrifice me dwen kofi ya me dwen o mi so was no sa no a dwen nko ya da na ada ye Patrick ena lady na so be ye actress no eni kunu so ma no Akoma FM 87.9 Kumasi no sa na ebesi mi chimu say both of them obi ani do e de man yo Dabi be ma no Patrick an kasa me do be yinti me sacrifice ama oba ne se ne opeso wo ye adwuma opeso wo ye no onye so obi do obi no opeso obi lose no a o sacrifice baby man me do be yi nti me peso obi free my brabom nti so obi actress dia ene me so mani gie kakra no ana dia me mpe no ma me sacrifice na me hu kwan a me fa so meboa no ama na ye na adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi olake odoma oba no nti want to me sacrifice so we know obi a want to sacrifice Dabi dia to so me no oba ne so no be ma no ade a
yɛn hunu wo mo case ni mu no oba no so no be ma ne nso nti no was want to mean sacrifice na adwuma no so na worry so tia say odo be ma no oh okay be ma no krosia me no na me nya actress o ma me ko catering school e che ya na me be hu sa say adwuma we help o many so one pa na me concentrate on catering no na odo a me wo ma ne nti na me nyai we say no because we no so ni Akoma FM 87.9 Kumasi wo mu mienu e lack love wo ma embrace selfishness o mu yes selfish me nyai na dwuma e ma be ma me so me pene so no so nkoye na dwuma now wo mu mienu omu tiem ya nya bia Easter ombe celebrate bia na omu guso man celebrate Easter because omu ni dog omu to sacrifice omu guso so e ya de a omu ba be ye no omu so ya de a omu ba be ye ni sesi Angela bandi obi wa bandi ni Easter wa mu ni Easter they don't have love Akoma FM 87.9 Kumasi like Yesu owu ye no odo a wodi do ye nti no sacrifice in life nyankopon do a wodi do ye nti no sacrifice in ba yes Abraham do no wodi do nyame nti na ko sacrifice in ba Isaac what you say sacrifice is out of love. I want to mean sacrifice baby okuno sacrifice baby from akradan we are selfish nje hu nya say obi a wa sacrifice in life me no ya adwene pa me no ya adwene ana obi wa ya manso o ne ya nya adwene wo ne ya nya adwene ata manso fo mo ne ya nya adwene won se na do di aba 87.9 ajoso agina fo mo ne ya nya adwene wo ne ya nya adwene ma wo do di aba wana so di aba tiaba Tiawa. We dey no ya adwene you sacrifice me no akua no sacrifice no dey Pastor Julius I mean sacrifice very true enti awafo no mienu no omo ye selfish omo ni do omo lack odo enti no se wo ba be di Easter no na be celebrate the ade mi bisa no say wo fie aduaso fie aduanan ni fie aduasa wanyan dwendwene se wa sacrifice ama obi dana na wa celebrate e dia don wa ya kire wo Akoma FM 87.9 Kumasi Yesu Kristo ene wo besoa no abehye tuntum abeje natale wani ase ye me bodu ediye edobe na wa kire obi da eno ni asem no ma ko beduru ho yen koso anche wodo na yen sacrifice ema one another na intume emwa papa yakua me da say wa pass me quiz no the next quiz and na so na beba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no asugusu a utie no usua de utie nsam bebre Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi Pastor Julius e wo fia live wo hu no ai wo gine mu papa sanso sofo kokko no sanso na evangelist so no so ha say nana yire e wo ha na na akua kokko nso wagina kwa abaso eno nti o ha Ismail would bomi chidom ene adontene sa pepepe enso nana yawnso e de embeko social media live ene baby bia uwo bia no mesra wo sa wadawro ma fa waso ene wani fm fa waso ene wani fm fa waso ene wani fm na Akoma FM 87.9 Kumasi Minya bayi akwaba me ko bemba de so no bena na me mo ha wie na pomte sai mo fa kasa fidie no kona no ema me na yentene kaye wodin pacho frame edu sai free hene pacho me free abrankase abrankase wodin fie sai pacho me din fie dia sankron awiei edi adina edu apie he Akoma FM 87.9 Kumasi pacho wie dia frame edu sai me driver ni ebom ho modin pa me ne me yire ne me ma ne tie me bom ho modin ya juma fe me yire ne me ma kama na CCS ni na ya de esu mi mu
wana me fon timi ko da hospital yi mi enche na masako yi mi enche na masako ni madam emergency bed yo ye ya na me swati ni sa de me ko ya ni swati sa de me ko na blasia mate mato mu ni emenyi Akoma FM 87.9 Kumasi akunya de ako ana yehu ya ro bia na ade ne eko blasia no kwa de mi twa hwe mi ya de me ko to rase wona e refer mi se me meji na ja ni hwemu ani be pie se kokuram na ato me nsuru na ti doctor kura je meto se ja mu konko he na mu ko ma faso me operation me so ma ko dia ko duro no in fact I think mu se nyina be mabu o me ho achese be dade me bre ko kete sukura na kura mitimina na tie kura mitimina te mitimi ni pe dia hwe mini bibia na se dia ko duro ndie eri hia se hia mo yi se me ma kura ni susu sa ni me yire situation wo ma edi isi am no ka se kura ubiri do problem ni ate wo on complete house yati mu a je se edi ye didi nyina e bibia mu je se e hwi edi mu se ne de me ba na ti abedamu na sumo akra ti abo aso asusu adofo aso yemu ko de akodo ni bibia ho di bia no we betimi de akoye se ayi kase mu a de be doctor si de akodo akoye operation asem ukram na be to mi suma operation asem ye de mi man kitengete me yire kura so sabi onu su komporo kura ko ba mi edidi kura esi onu su ontimi nko kura so ma onu ku so ko ba mi edidi onu su ontimi nko ma amene me ma setrem tin ti ba se mo moe na wo se start yen fie sei ni fie sie ni ya ko fie so start sei start yen no na che se tika bu di ma ko ni aba wi se ma me so ate ma fon di mi dem fie bi grandpa malaria bi na ya mi na me ha se de to no te tira mi asme ko hospital because almost sugar that be Jimmy to hospital. You did use me, see a baby Beffia, just a bear 1 month. No matter how phone, not paying to me every many sooner actually near Sadamico. The affair we move out there, dear Mo said, Okram Nasa after Miss Room. Okram Nato won't snow. And here for 4 years, Shimono, who is a Okram Nato won't snow. Because I don't copy. We do a minute. Saya bisu kurasua ji na nu ye musa to me sunu to tasi mi ko na mi hu mi sunu ye si aye na we ji bo pleshi to ska kura mi se mi ko ye kura pa me nya dure chure ma mi kura se mi ko to no kura so me nya na mi dafi mi timi nya bi ba kura so mi mu na be tra ke what was saying no ma yin sia Ema saying. Mema for me too. We got penny grounds I alefo. Tama mire or bre. I are for saying. Timmy use this with them brother. I don't do any normal. On your normal is saying, what book them, and I say, Sabi in the ground and on anti a chileno or nantin suenoma on Timmy Cassa. Timmy Cassa. Open on your face, Unless or 16 years. Who? So that is here. Oh, this year 16 years. More bad it. And now also we so now here the Juma. Now we drive any. Why are driving a Juma Ben facing? Almost 20 years. I drive any. Now what Kakai would trim? Akoma FM 87.9 Kumasi. Why will be Bibiade? I don't go when you be you be Bibia. You be Bibia. Sika some watching ye something. Kaka mi trim. You be Bibia. Pentecostal Life Church. Oh, I told you. Now you don't go there. Oh, now we call me. They cannot be preaching in Agra, Akamo. Some more. I know a thing.
ano den nti sesei also pese de ne nyama se ma ho ni ahodi mini buafo bia mini obi a osomi mu se bi obeboa me mini obi a osomi mini obi a osomi ni buafo bia osomi mu ni buafo bia osomi mu buafo bia oboa me koda hospital kura twe test me kura mini buafo ni obi a osomi mu se twe ni obi a setena mu mini maami bi mi papa bi adolfo abusia abamabu busia ete na me obia so mi mu se bi am ko etesi na confess ka wan timi ni akwani aba free be yi ni fie mi ka fie nu kura ni mi timi ko tena ka mi kura se mi ko drafi kura se pedu na ye mre mi ko kete so mi timi na mi timi du so mama adu kura pa se obey ne sum kura ni apeja me metadem de mame tiefo ni adofo ani ahwefo ya mo achichi ne benche me hunu sa wo bre ni papa me hunu sa wo bre na yenua bema ye ka ne ho asem yi awia yi one ne yere na enam na ye behwe ne mfoni ne kakra Ismail monfa ne mfoni no enwusuma me na yɛhwɛ ne situation na yɛhwɛ first sɛdeɛ no wɔsi ɛteɛ bɛrima no ni o yɛnya maa na yɛre so ɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ ɛnyɛ easy bɛrima no a yɛka no ho asɛm ɛpakyɛ ɔbra Facebook live bra YouTube live na maka kyerɛ wɔ sɛ ewiase a yɛwɔ mu yi onipa ensehwe enne oho dendenden ochina wona ada ho no ese obi nim na wiye ye obi enim na wiye yo se nipa ye nim na wiye ya ye denden na mo asa no a Pastor Julius me ni ase tete die ma just ayare ho sem se wunnim daatse se wunnim ochina sem de besia kenne ka oni ni panyina betena yie ka obebre wo ho ase ma so bi ka che se papa yi a wote hai ni mfonyini na eda na me wunyini because wunyini padua pa odi gina wo na we e na wu na obekasa akokora bi na yare abono wunyini se onunie ma we are when you so on the pictures near the good and the good son we say one in a into be to me about Facebook live YouTube live Akoma 87.9 FM TikTok and so chaguso into will be to me about so me patch all man pictures na me what ha say no do so pa one in a year the na faguso because na year no so wa ha oba na nka wo be adwuma na Akoma nsu nsu se na ema mensu we started saying ne yiri na obedidi na wa ma be ma ni bia de 6 years ni obayi ntu ni 9 baby a oso obayi adwuma na wo de ahwe ne kunu ne ba pani so me ka say ono so yare dadem na menim say ye be hwehwem because I know I say papa yare mama yare le ba pani yare anu eden bia na bibi di akire bi nso a who knows ebia na bibi di akire who knows oba no hwe ni kuna no osu okunu hwe oba no osu empempi no eya na ye ntai enye se ba situation bi ba Pastor Julius in fact me ya me ho hwe enye ma me na omo ba na ma omo be sim so am say sister de otibia we de nya de se ye betuma ye ho hwe but bia no bi wa e ba ma me pie so na me kura ye ma hye me kire se wo hwete bia na ma wontimi nka nche na okona de kire atese wa wu a wontimi nka nche so onko mama Jesus na untumi nka nche ni panesa onko ma won se me bono to fa ka kire wo se yen ye hia NGO
because tebia na ba hanoma ye ni akoma ye de beka tem say sign kofie anope na nakua your office ni person na ba ye omunya ba kokora ba ye ama ono nso breast cancer ono nso so chese ye hia sorry nipa bebre wo mo pe adoye aye nkrofo bi mu osike gugu banka mo pa adoye e de aye nkrofo bi na mo hu baby papa mo hu ni papa mo be boa wo mo ma me patron ne current state ya dia so wo de no sika wo be boa ma ya kwakoye jeez na operation no eye cancer atoni pansunu mo ye penata na nke ni na di ye na wa kire ye cancer tonsunu mu because cancer ya de na say do so bebre different types education different types me pacho yera na ya de ni mfoni ne na yere to so me pacho wonie enipa sa wote ho na obi ti sesei sebe na odwane betoa wo a baby a wo bia no wo beka se onko ana ne maye nsia afa na ye ne yere beka sa wo be hu ne yere no so na condition obi beka se wo ba ye adwada bi nye oba no tompaboa but ono so condition enso amase se nanabra this is totally appeal. We dey nya say bia moa straight away moa nkasa papa nom Mondays maintain start me Mondays say Marco maintain start me Mondays say but I say Marco unse adie bi wo ho na enipa ne ba sedie esitie no woso ye nipa bi me hunu enti unhunu ekwan ya sese ofa sese me kanipa no onko no onkowu mintumi onkowu mintumi aye dai na waka se enipa no mfiri wanim saa na wo monko no onkowu especially when se nipa ne ba na hwete bia no na hu sa ade we dey okwe dey anhwe ya na nkwa ya ma ya kokram yesi atọ sunu mu cancer na atọ ne sunu mu enti wo de mame fa numbers enti good producer say ya enti yemia be ma ya wo hunu ne nchen ha yi me pa cho wo no a ne da ha no wo de se wo tie radio na wo nte de ye kana se a bo modia ne pe obi a oyisu o touch na won fanto Akoma 87.9 ye Facebook anasa Akoma 879 YouTube na ko ba bi a wo mu hwe TV onua TV na ko pe bi hwe na hwe de ye kana na efa wani bosso keke na site bra ye nua be ma ya wo da ha yi ono an san da ha yi obi a okoba onye se ma o se edu be bi a obi ba ya na kamia o se nkofo bebre enam azan kwan so ko pesika ne ba ma obi ono aye na dwuma okoba hwe ne ma onye se bia na yere ye na dwuma ono so ye na dwuma okoba hwe ne ma didi ye bibia na preko pe na yare ti bubu ni go na yere nso ono so be kwa ba ono so be boa na yere nso yare entima enye se bia obi na but tebia na serious minia tebia na serious ya wo bia na maka no me say obi nim na wieye be mai na onim say da bi obeye say me ma kwa meti hayi me pa tu obi di to me everything baby to see the pabra at any time you don't even expect it na mako obi a oye driver ni ahu ne yere wahu no oba ni ntoto mu nti na wakọ ne nchen na wakwose oba ne pe na waka che ne sempese me na wo bobra na yaba wo baako mienu na yefro oya yefro nyina wo ho ye de nyina be so wo be ware ye na wo be wo baako mienu miensa enan enum na wonu anya enan afodin ekoba na wo to de obedie o pepa na wo de ne mma be fa so ne yere be fa so na seconds po free mara me so wote onima de kro mienu munuro me so wote me ko hospital mienu munuro ye huna de kro 6 years in kakra this is 7 years mo na okro yo wan fa nko ba bia onko radio station bia da bi mo beto fo say team ei enya te bia obi be komu a
Andrew Branti te se no ebe pia business anu den na o se o fere ade na nso hwe enti watena hwa de ne yire nkoso omo ko no mo ba afede de ato ne de ma fa namba no egu screen so egu TV no ase but omo nhwe TV nti ase egu YouTube no ase me pacho wo mo pictures dada one na ire no ne yebeyi ne no so a kire wo yebeyi ono so e de a kire wo e 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 dine ya Mary Akosua Ade na ose yehwe Psalm 41 verse 1 ose inshane de odwene mobroni ho Erade beje no daboni mu enshira ni nipa odwene mobroni ho wo say nipa no Erade beje daboni daboni emu na so obi a wona daboni o na emu se odwene mobroni di ho a saa o daboni na bia ebia na wo daboni no ye yare se ye nua be ma ni die ana wo de bro so sa bia be kwa kogina ba bi foforo ba bi unso de ne be kwa kogina o maso ma just daboni no efie eye abayama ne bi you don't know but the radis say wo dwene mobroni hu a ono nso beje sada no daboni mu sada no ono nso beje ne sra ba bibia wo bia yenta anye ni say but we dey meda ye no mentumi man no kwasem nyankopon ne nim ni pakomem mentumi a meso ho da ye me de call da ye so because na me ka che kwa say ade ye dwene ho na ye de Edding because say we have said it will be say me be nyina me sister be ye ni na wonim na me ka say mama Mary ya tonkra e dia friend Mary say ye hia ne pa Mary last Mary on ne maba ha ye hia no kese pa enti womra na me ka say last week ya na Mary betna ha e wo mu say Mary de na ye story na ye be ni be hwe ni kunu but the tonkrofa koma so because omunim de ye tumi ye omunim so omode muafa ye so ma wo bi a etimi du baby else edu enti ye misakra mo start say enti me da na me say there be Mary ba ye nche crofo boy yes I the way ko ka ho mako ebe na me kai ye nua be ma ba ko asem bi o ka che memre bi ye friend Jeff where ye o ka track wa brechimemo na ye neat story no na Esther Pia tidi ni de ebe bom eno ye ka say ye ye neat ade no enti Jeff friend say Jeff timi o friend me no o ka sa be wa na o se mako eni sa we yes say obi aba nchenchu obi ba wo pamo na manako obi nim ba bia obi nhira be friaba ba bia obi nim ba bia obi mwa enso be friaba bibi basa just do it na me say nyame na mo so me kai Jeff asem no or truck driver wa buchi and I say whatever the cases mama nkotra say na me nya de ye betumi me say nyame enam ya boafo aye su kire wonu mu a wamu ye ni mu ase no said ye wamu ma ye hwe little kwaku anema ba cho mum ye little kwaku ba ye na ni situation no change just say na anu aden on the cardiac chin and cardiac chin so can one na doctor dey butu aduane so no wo hwe ye sama ya ti cancer so wo ni aduane mu a ye aduane so ma yi ya e ko na every ho e de enso so ye tiefo ni adofo da woro ma na kwaku ti misre and little kwaku otimi sere otutu a wona ye tama na ne ho ato ne kakra no ye de ne bae na no oda nche no e na ne ho ato ne kakra no so na onie na enei chirewa woni be break kwaku na ada oye tiefo
ɛna deɛ ɔmo de maa yɛn no yɛde ɛwɔ se yɛde no kɔtɔ Kɔmfanochi hospital yɛgye no firi baabi a na nipa efi sɛ enye ɛde ne ba nkwam ne nyinaa yɛ tiefoɔ ne ana boy enti yɛsrɛ mo aduru hɔ bio adansi a ɛba yɛ wɔ little kwakudie no ho no menim sɛ obi a wobɛboa yɛ nua bɛmɛn nso benya ubenya adansi na meka sɛ afi bia no yɛde obi bɛsi yɛ ni so na yɛagye ne nkwa yɛbɛsave life ba na mi sɛ bi Kɔmfanochi ne bia obi a nka ɔda ho a na but afi wei mu no nyame no ankasa hu sɛ yɛ project yɛwɔ so ɔboa me yɛyɛ ɛne ɔde aba yɛnkɔ ɔde obi aba yɛnhwɛ adanse a ɛba yɛ ɛwɔ little kwaku little kwaku adanse ɔde me ama sɔre ba kwa me kan ka no ma reta de otonton bow se wo 34 junction atomic ne yere ma be ma nankasa ye bi na ne yere o se wutwam kwa no se ma little kwaku ma me ma 100 Ghana bi na fa kokoboa o se saa dan na ono so na ne ne o ma we de begu a se guani asese bi ho ya nto nyehwe adana we 100 Ghana na more 11 near ton more than 11 million within that short time from 11 o'clock ko see enumre na nyoma ya ton na free so o sha se so ne nton nyoma saada no say na we de e de ben senchire ne na watwe wie na ma yese ba na osan osan ye na saata na oni ne kunu ayo ma to mo kotoka a omo de boss no be call be bie nim no na eyi akoton na omo nya sika e na kan do me nya bie na budget a da so no eso chen omo yi within sa after osan ye sa let kwaku ado ni wie no within sa yi na omo konya aka ni bia price a de ma omo no omo kro aye omo wanwa omo talk and me no ka say sa aka no mo yusu be sinne aye omo wanwa be sinne na o se sofo let kwaku de wa boa me papa nti sa akora de me ye na do ye ne ye ne china kra me nsuro ho ante reta no e bebre mona nikita kra de nikipiza minye ninim on just obaga na ho ne de ko kimpis e kan say o say e fen say enje wo kano kimpiski why are they chan say the was kotoko ne fabulous kotoko ne fabulous we di why are they or say or no obey the kitwe bi na wo ye yo na o ka chere se ade ya o mu ye yi akran ya o mu je ne nkwan me so me peba me pesa me yere nyem enti kitwe ya me de bai abeso little kwaku mu me dia me mpa ya ne se me be ya adoye na me so ma beje ba o kan ya kakra bi o de ba ye de hu ya se atomo ama ne yere se wow enti adansi ana ewo ye ma little kwaku no na ma de ya amazing kra na say na wonu mi say na ebi mu wa anya ne kase kra mo say ni o obi ka say me send the time series and say just na wo mo awo ye na ma o mo awo ye na wo mo help ye fun ne ba yare 10 years he on ko was Marco ma fa kase o se me de 10 cedis kitwa bi no mo yo ne ba no ehu to no nia o se na ne ba yeyi na di afra adwuma mu ono so bo mpa ya o Sunday ye no ono so ne ba no ye sign na adwuma ni sign dia katua ni bi kan and I'm telling you say maso sa we hu da ye no oh yes so dance ye ebebro adanse ne ebenya no ebebro so yare enti mami we nyuma ya da bia meto me se one more brand free yare bibenya wa na free yare mira yesu yare yo erade oh erade senchani ule ayasa yo madriane yare 87 yare erade bahoma oh yare erade bahoma
Hini ya bo Yare to me mani pa kade Yare to me Money baba fomo Yare to me money pa ya bonfra Akoma FM 87.9 Sanchani we ayarsa yomadriane Ma yaresa nya wo ma aduane nyame enhira mo papa so ewo obi abotom no kwasem ayaresa ewo obi abotom Ma. me kai se little kwakuba aye no ne mpaebo ka ho nenso ne na yesika yetiti upa je nkwa na yesika yes remo ye ko to we die ade aye Ma we dey Akoma FM 87.9 Ma yemmo na ma yi be ma menti bi da menti bi da minim sa cancer na cancer nsumu die ana obi dia ba wo se ma sa de we ta to a driver for ai obi dia ba Facebook wo se ta to a driver for ma mesre minim say ya tenasie no say ya enke be boa ye mpa osofo Michael oseje mfi oboase osofo fawo de ebra mechia opa fawo de ebra ye say de obi bia obi bia Akoma FM 87.9 akwele wona o ma no munyina monye jimbo na mfa mo de emra I&D boutique patase monye jimbo na mfa mo de emra obi bia ba bia o Elabens place of beauty kotwi munyina monye jimbo na mfa obia mfa ne support mra na ma number no 0599 yes 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 301462 0245 Akoma FM 87.9 Kumasi 0599 305 202 0599 305 202 numbers no eno kakra wo bia o de ye 5000 o de ye 2000 o de ye 1000 sa o de ye 1 Ghana cedi kura ya baji ni nyina aso dan so like kese ama yesi se collection 20 cities 10 ya jeje bo ama ya this is abrosa no ai enti de wo bia de obenya 20 million on fa na de emra de obenya 30 million on fa mra de obenya 50 million on fa mra but won so o de ye 10 no o de wo so bra sesi a Akoma FM 87.9 0245 301462 0599 305 202 ma ko na ye she program na se no wo se Easter na ye ka Easter ye ka Easter won asem odo a Yesu Kristo enya awodo de maame enti odo no wen na wo kira na emere ni ye o se me yare ye wa me hwe me e komode me wa mama aduane su komode me ye me ho tete ye wen ho asem na wo ka na enye Yesu Kristo no ka no ho asem na o ka ye ho asem papa Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi na ya be ha ye ho aba tutone ma akese ene ho akese jai ma jai be kire do ma yenye ne nkwa oji wo bi nkwa Auntie Susanna Auntie Susie Canada wasene ne de e de aba wasene ne de e de aba Canada wasene de aba nti me pushia ma osisi a nyame nshira papa ne kid pizza nyame nshira o yenua mu amudi bi ba mre no ekwa animo no ye behwe se sabre yi de mi hunu ebo fa me so pa mi hu na obi nso obi a okoye no mobile money vendor e ba sa edin a Akoma FM 87.9 Kumasi true phone no dia ye betumi ehu na ya bobo edin no sharp na etumi abo obi se me pese mi hunu ne yire no nso because you say oba no a onei nko bua no 6 years ya ono bua be men na nka be ma ne nsakọ na no na watumi ahwe fie nkodansia pani ne yare 6 years atiefo ade a awreho kese pa no enie ka ba ko to fom a
nka baako ɛna ebe pagya no sɛ baako tɔ fam a baako Akoma FM 87.9 Kumasi ɛna da fam yi baako obe pagya no ɔno nso wɔ hene fa Abako memo wa heavy ya na mama na pom te sen na me adom ma na wonso e nyame adom me ho ye okunu ni pa cho mama wohia no wan mawari mfie sen awade akwantuo me pa cho ne ri ne oba no ani mfoni ni wo hunu ye no me pa cho onie ono so eyare Shadia Bessan Con Akoma FM 87.9 Kumasi. Hey, Mama. Ako, wish I would bear my way, Martin and Fear saying, Send an hour, dear Necro, and there Ako be saying, Mama, Pacho, or a driver knew about me, Chrome, Yabe, no do whom. Na menene titia mama oye adwuma hweme ya wo baba ako mama me wo ya wo be ya akra ya lefo ya ba akra nka be ma di na china kasa ma akra be ko toilet kra wo no okogu ne ho Akoma FM 87.9 Kumasi edidi mana oye se yentu free ekromo na menene nyina kwotena atonsu enti ekwatena atonsu ne ya wo bi ka ho ye na adwuma hwe ne ma school otuka de ne ma ko school mi hu ya ne se okwa adwuma ba o se me hu ya me ha ye mi sei no ye to adro drugstore ti akire na keka ko na ni ma na ye ko hospital ye de ne duru agogo hospital na ye ne to emergency ye de ne to emergency mama mi dia kwa ne abasa me nko a mi dia kwa ne aba afi mi hu ya ne se wa ye mra ne so ti Akoma FM 87.9 Kumasi hospital emergency wa that 10 times nen chai no bi da ho no wawu me ko mi chese mi hu de menye se be ya nipa krokra efunu ya dia ba fa ne de na mi kunu da ho na mi gina ho me bre mama ma bre wi ase me ko do anu agya ne nai jese me ko na makwa horo ne ho mama me bre ma bre wi ase me mai se me nyina tifie mi amekọ abanso he dia be ya me ko ma me sori na me kokrom ko ton bi baile o ton 1 million be 10 cedi ebo a me free krom bedu fie Akoma FM 87.9 Kumasi be me so eni kwan se kom de no da heheja da mi hu dia me nya me hu bia mama se me to mani mi hu obia mi no obia se adofo nyina yama adofo be yi mama ufre we ya ne nanfofo mama ya wo je mi kunu ujini sika kra de beba fine wan fa ma fine se me de yi ene mama wo se obia yama ya frafun kro obia mfa de ode to aduane adi kra de mama mama ne se me de beda mu bobo mi ami musu me yale na se na ni 3 days obi so obi amna ko super mama me ko so ahie what did they ko super me ko me da hosa na ya banyina kra me ntiapo me ensure me ko roba kase yi ma 15 cd me oh e ko na kompa ye wo no mama ma blow mama mama ya na mi gale no ibo obeda so de no nyina de toilet je se mi a kre obi emu ame mama ni zam se mesira mo me de beda mo ame erade u kuna sa beda na o ke che na na ku ya u kuna be o ke chira afedie me pa cho wa ba na so nie 87.9 me pa o dia be hwe bikek o dia be hwe se dia wiase setie me dia woni bia wo de bo but o be sunya de no wo se wiase we na hokwa bibi wo wiase o mama bibi wo wiase pa mama ya ha na me na wiase no kranka ka bo me do me bi dam sa dai mama baby am adwene nam no tebia wo nam wi de se hey na na do osu
Oba no a na akọ amasawa mama studio higher aha ma oba ni oba aha ko to be hwe ni phone ni first no we are say ne be hwe de esese na ono nso aye ba na wo ye adwuma na wode aboa ni kunu no wode ahwe ni kunu ne baba akona woda dem no me pa cha bra enti sese abusua ni nyina oba da form be ma da form ba pani da form wo se wode we koso ensu pa na re ho se mama sese wankwa de omede didie ma wankwa omede didie enti by force say de ehye ne minim a wode koso ensu pa ansa na omanya de omedie ebia wo te fie unya de obedi kura yi bitugu unya de obedi yi bitugu wo nyamiase yi bitugu de nyamiase obia adano de nyamiase me ka kire obi se ento wada unyankopon ase na situation bi wo ho na wukomu a hwe se susu ampa se ukunu a wo susu mu nkora nsia na wono asa abaye wo ka akire wo beda sori ne wa private agu ne ho ontumi nsori je se wo na wo sori na waso ne mu wa pepa ne ho na wo de akwadware no wa pepa atade ade ahye no wo wia the same person no wa sa abehwe wo ma eto ato aso nyina wa sa apia kodi pa ye de aho kire ni ye e de aho kire mo emebro wo sabe twa wo nyina ni nyina mu no woni ahode ono waso yare ya boni minim o de kon be no de ko akon no de ko soa ensupa no na yare hye ho eno nso no dise ye operation ye yi ono so dise ono so de ye operation ye yi eno kra na eno wiase be nie wiase be nie wiase be nie ono so yare bi wiase be nie hwia enye wiase be nie edie pepa na obeye enti me se wo de nyame ye wadom na ade echewo na wo de wuni hawo na wotumi sore firi wo mpaso na wotumi wura wadwa aye ko dware na wo de wada nyame ase na ade aye kan na asem ya aye kan mane nto wakoma mu wakoma so na nya atade nso na bra beboa maame ni na asem no arahu yie susu wampa se wo kunu adane o ka enchire onye sese enye oba otoso mienu o ena onye oba adane ka enchire because sese wadane akrafofo wo na sese wo fa dware no epepa ne ho obetena ase afro se ei behema ni ye behema paani oba so wo hwe ne so oba ne mfoni na da so ne previous personality said no what here and Jesus me say as a sister she as a sister my sister enti for yaguso ma de kakra bi a wo bia kakra bi de bia meta ka say eba no giving ma ye onkofo bi ho a o manya sika tam but oni akoma ye de ma ono no ye nde a o ma but obi nso so wo a oni bi nso kakra na wo wesi no o ma na eno na Bible say obi ho okoso di adona tra so so onyamfa so obi amfa obi nso ho pete no na nhira no ebu so nti kakra bi a wo bia na say na maka say one Ghana cedi called the sendebra ebi a wonso 10,000 Ghana na wo phone so wo push bra ebi a wonso 5,000 wo de yibra na said na ma eka no na ni nyame ntentam se wurade se me ne papa yi me ne wo kwa apam se papa yi ho to na me nso mama sumdue mama ho to e wo me fie na ene nyame nkwa pam me de me kwaje nkwa wo se wo baje nkwa e wa akoma mu nsem enti awrade Yesu me so me sere nkwa tiawa ade ma meni me ne me ma ene mpofrim wu a beba ni ade on say wade bo wa na wo kana wa no kake o but wo ka say nya adwuma but I'm telling you ebia na wo face challenge bi ebia na biribi koso wo de because minim say omade insere o na sabi obi a o yi obi afira ma ne hunu nyame nya na saa David o nya na saa o nyame nya ni pa krono saa da nya na saa akoma wo de ye akoma papa say papa etibie eye ma were ko ma se na bibi say do prepare wetin say ni wura akra so ba so oba abeje o say omo hye September
and I'm saying I feel we are almost September and I say I feel they say you April September and I got how many Kita say you were 2 operations in the year. After them say mommy what can say no correct 2 operations nearby component shane hano. And as I say ni be man also so nsunum it is say no any pami ma ye mfa number no M2 dwa number no M2 dwa 0245 30 1462 0245 30 1462 na 0599 305 202 0599 305 202 na yeko pasa ma na ama yama ama MFM kakra ema ye na ama pepo ani ase na tumi read na tumi bo she mame mira the jomo kakra bi mame na ma emfa we no fem mame sesi ana yenko ye nim ama esu ama na ni achi nyina mu asa na wi asetie sa na wi asetie wo bidie na aba obi so de na ama family mo kakra na me so me pepa mani we mu ni suo kakra enti me kwaswa kai etiefo se Elder Dominic Kwabena J Boatin building consultant wase ogusua eka wo se wa nyame ato nsem na wo pasa se aye project se wo pedi abie filling station ene o wasase yantam eda kwa ho ba eda no eda yie papapa eye ede ma wo a wo de ye filling station titru afeso wa ohia asase no bomoden se obeto nsa ede afre no anase one ne bekasa na watie ma wasase a eho dwo langa de sembia eni ho ma obi atom prempre ba mu asase ato e wo lake kwan so sa ya pram so abrankese abontem e na fe so kura de hye wo edwo so onwene ne importem won so e ne ho so wo mse wo mu asase da ho pa won benya bi aton e de ama wo da ban e ho so asase e da ho afei sa de be ya busua mu manso twene nchiraka che etu betwane ntino wo se mu amo ama no ne na mo pese mu be ye ajapade omunchi mu pese mu besi dan no wo de nya afei na de kosi abusua pane so de kosi ofa bi aso e ma kire yi e ho asema kwa bebre eno ane sa wo de abesi Elder Dominic Kwabena Eje Shom wano ankasa behwe age asase ekukuru danes wa boso e bibia kama e dia mawo 0557030197 0277744489 ofrepe Elder nankasa eno ebekasa ye wie pa ene na ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo wana ne abone mrane said the pennies and the womb repairer wasiesia wo de anu aye mraka ne no nyinse to mu anase memma no akane no na wotadua no emu aye mra wani mugu ase ewa wade ase ne wonu nyina jejina wo mona so eno te ya wo ho asem nko de Dr. Di Mowot ne te ade ma wo de no se wo pesa wo be ma no ehwa na pesa epege mode ma wo ana sa wo de no so no eyenom ka na egu ani mu ase a ene halitosis kura de eye small job kura cancer cases nyina da Dr. Nimo ewa dura bibidura wode etu ase ade ma 0244 087687 0279087667 Waterfalls Drilling Enterprise aso be ma osu papa e watena ho na sei sade ensuo ho ase abehia papa no se utu suo no ampe obi a wa be fomfidi a wode betu bie ede amawo a ene na kyese ya kwaye obregu eno ti Waterfalls Drilling Enterprise wanom e womfidi abefo de ya kyese ne 100 meters wo to amana kwofom ye kasa underground wa na ti underground adwuma no ase pa se wankasa wo fie e na wo hia nsuo ana se adwuma no a wo ye no hia nsuo pa watena ho a ene akyenye bie no se Waterfalls Drilling Enterprise wamu na ye expert ya wonu beti ama usupapa de di dwuma na wo soso watu nsuo ne bie na hawa ba ho so ene wo de no kra de kakra bi wonu ba bagia besiesie ni nyina kama na wo so anya usupapa e de di dwuma Bawro new site dan ya na ya bi herbal clinic wo mo no ho na Waterfalls Drilling Enterprise wamu so edi dwuma ensupama nkwa eno ti ya frɛ 0246265707 0246265707 Dank Natural Healthcare Complex
ɛhɔ ɛne ahwɛ ya wɔn ma bene pa ɛnam sa yade ahodoɔ afa so kora no ahotutuo ne honam ya ne ade nyinaa ɛyɛ Dank Natural Health Care Complex ɛna obi akɔ ɛde akɔgye apotie ɛno te ɛbɔ ne mrane sɛ ahotɔ fie free screening no ɛwɔ nanu ya de hyɛ bebre no akɔgye apɔmuden pa menne wɔn ma nima sere ɛno te no doctor sɛ wɔn so ɛyɛ abra sɛdeɛ yade no ɛtie bia ne sika bi ekura wɔ bia no ba doctor no ankasa bɛsom na prostate nsɛm no waka ɛde ama diabetes ɛna fa so kora no ɛnam sa yade ahodoɔ ne nyinaa ɛyɛ Dank Natural Health Care Complex Pechi number 2 wɔn ɛbɛn City Life Hybrid School hɔ no a kwa na so apɔmuden ɛnya wo kyɛfa 0244 017556 0266 593 Grow fine mojadro nie ne de grow fine o den yentena se ma yade ni eni se prefer eno asa brebia no ba no grow fine mojadro na etumi aboa ama watimi ejeja wona so pa wayade e ma fei e na ho towo anaso se wode no ya na kwa fichira moja ne tu pa ba bi ho no ma me se pad no agis wode afam so mienu na enso still se di meter aduasa no anko wo soro mo pe na chese ne ho se ya ne se mesra enye no ma ba kwa fichira wo mlidi se eye grow fine mojadro e be so sa hawo ni nyina no e de ama wa kwa fichira wote yi anaso se wode no ya na e ma papa so grow fine mojadro e na e kanfo e de ama wa pomudi be jane na so na vitamins ahodo na hye nipadua mu ma e grow fine mojadro e na me kanfo e de akire wo digital herbal clinic e na de aba adwama so 0244 596 532 0244 596 532 Rocker Clinic at the Pacum capsules abadwama so a eba ye kura che Pacum de hwan anim Pacum wo mo nim Pacum pa ye body mrane se mesumi ni o enne de kire se sade enkokorafo no wo mo se memre capsules na se Pacum no na capsules wo mo di yi nkeche ni nkonya e wo mpa so no mesra wada bo mo de ma so nsa enka de nam se be ma wa ye mrempa mu anase se wo de wo de tentam anase be ma vitality bejeja na so de a ene ye Pacum capsules no ye kanfo e de kire o Janik 442 no ena chese ne mai hunu ya formula no wo hunu ne 442 ene ma ne de nyina acheche fine e ma candidate no ase tu sa so ena asekeka ene afichikromu ya ne nyina da eto ase e de ma yen vein capsules eso every rocker ena ba dwama so na mefagin capsules no eno na chese oda se nya bi no ma e bo ama moja de afurusane ye e woni paduam arthritis ya de watena se kakra bi na ne portion na pagya na ede yaw ede abre no eye mefagin capsules ena ye di etuasiem Rocker Clinic and Diaba Edwamashom 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Messia Mano Easter neighbor show no eno ntini ye besere mo adam moji ahome ye no na se mokọ na mokọ sra fan boys no anasa fan girls no so ba fie se wono besra sra mo sa no de a ene na chese wo se di nkan ko Grace Gift ho no mo e ma ne kwa ye vagina steam na mema no so ye kwa ye gire ne mai mu pa na woni aso ye no a ene akwa beautiful woman wo yi wo shop no de ato ne nsa benkum no mo na wade ni fa no de atie dro no na wade fa so na hemba 1 inch na hemba 2 inches na hemba 3 inches eti edru sade ya open no a mema no normal length na 9 inches edru ope wo se ye maami full stop chese kama enya sa hema ba ne mu asa ba ye mre emu sa ba ye den papa na wo so atime dia wo so ho ama bibia koye e de ma eno ti Kumasi Ohrim School Junction ama from kwano so won ma so ye ba ko e wo ho Afen Cranson ye new achimota Petroleum Bangro Wane Family Life International School no ena edi enhwe won ma siesie baby kama ya chasa wo ya de na kopie mu okra no a wo benya baby adaja yaresam 0543320030 0244126123 frepe Dr. Grace Bodu wonwankasa ena wobeje wo so 3p garlic mixture garlic aduro no a e woto mu na hwe wa epaye no ha hwadanse die se pin show wobi a wano bibia hunu sampa ye boso se ya ya du papa ne kanfo e de a kire garlic e de me no bienu nyina nim garlic e fa so e wo e de mani padua no e no te garlic kroje e na wo mode ya wo mode hahama vitamins and minerals ahemuma wo mode aka we ensoro bia mfra bibia no e natural wanka sa wonya be na no matum sampa we e ne ka ne se ya bibidrom e no te 3p garlic mixture no bo mode ane pebie se de be ya wa gu nsuo ntentemu anasa gu nsuo a wote ya wo de no aye asthma ya de stroke ya de
kese mroso anasa sugar level no akosora kwa na akwa fichira wote ye no 3p garlic mixture dance ya obi mu edie no won so ba no madure na kire se won so dance no watumi edibi eno nti ba bi eto nro biada se dani heba misi heba na se kolenag ba bi eto bibidro anase nro de udru ho no ma 3p garlic mixture e woto mu ahwe ho epa ye no eno na mekan fo edi kire wo 0248928824 0201000021 Dr. Mafu Fertility Herbal Center ye koje wo awo no efri sanyin se no anaso baba fafuro no na chese abibia bekoye kama ama bosomen krowa wo afa ho afa oba no obi bia da aniboni bia ntimi fa asram emaye oba de ye Dr. Mafu Fertility Herbal Center ho ane ye kwaje awo anyesa sabia awo bia keke ye be wo akwada ni mpomu adin papa na chese ayire soa fene fana chese so de nantitu mrika na wo so akwada no so hono wa wo no na mfie miensa wontimi so de nante ye no doctor se bre no fa bibidro nka kwada no wo be so de nante etumrika pa ma wo so wani agen bibia wo de ma obia no natural eno nti bamade na awo ho asam ye kan sa no a ya na ewie ni hwe ma no nko a mema no so ka ho bi eno nti mema no a wo nsuo no ene ba se ya bebre ba sa no so abo se nkomo na wom na hodin bi anim tushu to nko abo bia no doctor ba mo bibidro ma chese wo so no wo nkomo no etumi agene na so ba sa no a na chese ba na wo no ho nsam a ye ka no na bibia etumi aye fine e de amaye eno nti se ya wo ho asam nko ade a Dr. Mafu Fertility Herbal Center Esreso atonso atia bisabase one more Eben Presby School no ebo no da form kra de kra wo bia no bibidro no de ma wonti so obesompa na chese watimi ma awodro papa ne bi na bibia koye e de ama 0244 411099 0277741618 nana ye bi enso aba ewiye bremu die he sadia na wiase ne bibia e kro no nioma bi won ma ho fane say normal na so na nye normal sa won kwa brabo wo de tare na wai ene asa wo soro ade ache no ahwese ya tim upeja no ahwese na ye bi se bra na spiritual problem ene edi unya na wo hwe enhwa no emfamam obi won ma wo de ofie ya ka de atu trim se fie ade ma nya wade ene ma nkwa wade papa won kwa be kwa wade papa pa na ye bi se bra na spiritual marriage ene apamo a ede busuam a ede busuam ne nyina wo break ne nyina emfamam duabo anase edutuo ekuyafo no ene ekokota bidu se yi akokotum se gu nhira nipa akoko nkurumai na yi kama na yaso no obi akwaje ntwema de abesine fom do ne bohye no na watwe de ne nyina nti obregu nko a ene na ye bi se branam se ne nyina no wo be so ano ede ama de obetu kwanye na wa hya ase ye nkratasem onkratasem ne nyina no fa koja na ye bi no so ano kama wo bedu embassy ho na chese bibia aye kama ede ama abrabo no be kotote dia ne na spiritual problem ne nyina da na ye bi se brai no so ano efama yade wodi na wodi padua ma na se hohomu yade nyina da anu aduro na ye bi na so ye ba ma de se ofrinkra na ba be se dwosom na wa fa fijase ka pe ene wo se obesi wa aguna samai fa aguna samai ho no so a ene na chese na ye bi janshi wasi wa na akwobo ho ban eno so da nchane a woni efra mantama hodo mo ban besi kumase adum na mo fa fijase ka wo de wo kwa na number ne ya frem 0243 134535 0557 667510. Yo, Enkosana onshel so dia kwadwaman so na ene yakwa kwaje enepa na yato haya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no eno so eguso awutie no ye ne nua ba akosua ena afen so eye ne kunu ena edi nkomo ena wie menim se wo wura ho se dia wura ho no sa pepepe so ena ye ne aye wo ha nyina nso awie ye nso ye wura ho pa ye se wo yonko da ene woda ene atu obi ochina ebeto se ye hwe enkrata ye kurekura me wa ha se ya ni nyina Akoma ya hospital enkrata nko a hospital enkrata nko a na ekurekura yen no ansa na ye beye bibie no na ye wo adansedie na ye wo ho adanse enkrata hospital enkrata nko a na egumanim no na me yi kire wo no ebi ye emena ebi we ye konfo anoche hospital we ye konfo anoche hospital we ye emena ena we so ye konfo anoche
nti enkrata prokuto debe monje na we de ntimi mbobo protein no ya de akese ewiase hu eno nti yeguso na mami bisa ako wo so wo de no start saying kompoi because ye hwe umfoni na hodo ye wa ha no a bibia ni ho eye dan Mamba cho be 4 years ni na me wese me kon ni peja peja bai na minim adekura eye me ti ma me kurukura ye se na menyim to ye se asa de okon peja na ye kese ti mu ya ni se abehya me hono mi hu adekura nti e ma ne basa wo ha no so hu se wo kon no epeja one say yaw like ebe wa bia o mene ntasu a wo ti yaw say na we see a sister ye actually say aduane emu o de media na me mena na me bre na me hu say bibi e hye ho no sa enfie say ni ba you say de anya 6 years wo de e be hye we anya 6 years ba ile so nti ye kese ena be man nso yare no nso start ye eno nso Equal 6 years. And no cost 7 years. Equal 7 years. Akoma FM. For Yeguso. Numbers no 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 yaka yeseketua bia insha de wode beba because say ya hwebe ma no de no na obayi so beto so no wahunu se de oba no so condition esiti akria bebo amekakra oba no so yehun se de no condition siti say double silencer because ni enim say ya be ma no na ya ba be hwe be ma no nanka ya ni ya hwe kwan ya be fa so de beboa no nanka operation no we ya ni bedi a kire sa te se de little kweku dia no na ya hwe ya moa enipa bra otiase enipa bra otiase eni betumi aboa da bia meka me say enipa ho emobo edru yare mu a na yare de unse wo wa ahoden a utumi ya woni oma se de usi ye bia woni bi kura de a utumi bo wura wadan fufie odo obedi bia no utumi tena ho ubenya kakra di na wan ye so mu amo wanantie kakra no akodru wadan fu ni fie ne wa ma waduane ni mpo bia di wo wa ho den na ewo he na wo sa wa ho den kra se de ye bia de be chimu bedidi na se ni bebre ye omo nya adwuma nso ade be chia de be sa no wadidi awraba bi betena wo se menya adwuma be 10 years ni enso sa de chia de esenyi na wodidi eye de ya wo be pia akọ obeba obenya bia di na yare no wan nipa ne ma obi nne ade chia se nipa no wo be fere no kwa ne fon ring enso won fa akoso ke wo se na afofo nyina pare wono uniform ring pa don't enjoy ba to woda we so won amfo tena me say some father amfo am someone to once no watumi akasa this is my best friend we dey madam for pa someone to sabre ya wanya dibre bi sabre ya wo sika bi sabre ya na wo ne say won amfo atwa ho ahia someone to enkanka ne yare someone to asemo ye wi asepa ne yare da ho wo yare na onipa wo benya wo ho dro na wo beba wo nchen na wo de kakra bebro no hallelujah na nipa ne sese wo hoahoa no na wo yare da ho a hunu bida ni wo kra wo se wo nka wo do wiase no ono be yiwa ono kra na ma wo nchen no wonim se we de oyemani da so me last konkon pa ni nipa we ono pa na be da ne nani afiri ho yare de me se yare ya na oshofo so enna yare ya ma oshofo enna nti se eduru yare se ya ho wo a wo nyare da wo a wabusuani nyare da de ye ka no wonte de ye ka na se ni e wo ba bi nyare da wonte de ye ka bi ase ni e wo nyare na ho wonte de ye ka bi ase ni asem bi nto wo ye yare no wonte de ye ka bi ase se wo awutumi sa wonsu okodware
wotumi sa wonsuo no mo wotumi twa aduane a wopedie wotumi ye de wo ankasa woni pedua pɛ na wotumi seresa na wotumi ye de wo pɛ na dakro kon kakra yare na hyase kakra saa fe de na wo da ho team wo ye bema wo nyame abɔ se wo bra ba pɛ aduane ma ye nie na fe de wa bedane akora no e kasa wo se edino edin enu sei no se wanya oba osuro nyame ebi bai wo kai wo se mikunu wo ko ja ne to abusuafie ye wie ye ja ne to bola no so ja ne to abusuafie enye boni o because say nkola nsia na egu oba yi so ono so oni ahodi no enti say da ben na mehwe me last baby oye mikunu me last baby oye mikunu me de ne hye kire enye yi me de ne ko enye yi gise me sore me dware no apepa ne ho ne ma hwe se obedidie ma pemibie si ho me so ankasa me so me eyare bi anu ede se onyame ma wakomem we nsuro nyame na we nhunu mobroni mobose ya ne ye kekan no ne ye kekan no untumi o eden wo de be ma na beko wo beja ne wat na ho ahwe kra wo be ma na duboni ama na wu afiri so oba ne kunu na da screen ne so sa oba ne kunu oba ma no to form no oba no na so ne mu kakra sa enne ye nhwe de abeti oba ne so kon omo ba pani so enda ho obubu enda ho ebi ase be kra ne ewo mu yi aduane die ensio ni nyina wo handan ni nyina ya beti afrim na ensa baako sesei akoye enipa baako obayin nkuwa onu kra nyame amwa no wonam kwamu na ka abon adwendwen nkuwa adi asem na mehunu nse me ba yare miame mu yare me kunu yare enkura ennum ne sa ka me ho sesei ade echi ade se bia asem foforo ade echi ade se bia ya foforo na wo fa ha wo sene ha wo se be pa aduane asa esi wo musu wo we ebisu ko school wo ebi ko school untumi nka se o mo nkra no da so ko school akọ bacho da o mo ja tifi ho na minya bidia na mama o mo ko nti atifo yeguso ankane no yeguso omo pictures no na edi etwaguo no baby ya wo bia maka kireo boa omo I don't know kakra wo benya bia de won sabesusu bia na sabre no a na wo bai ahye na taade na wo de na de boni tefefefe na be me ya hwini coat no na wo mu nimu da se bedru da bi ama baby se ya babisi enye ni anka wonu penie sen ko modu omo ho be babisi TV na se radio station o ma so da ye da fadie wo be mani mu fadie wo ba ni de pa so ne me ma mi le ko sre ni ani na me ma o ko ye dan no me fele de pa so ne mi re tim ko sre ni ani oni sa to ne sa gradu buada na june shamiso nti wote wa sometimes eya na wo dwene de na ba wutrim na me june turugula na me senka me gugula ka na simasa wo kra me de vie wo mdade wi am dade na me baba yesi meji 87.9 ka ko to textbooks sia mun trafie ina la june me nemu chese turugula drum yes ka gra me to drum na duane mpo da ho bere ati aso na wo ka share ahwefo ne bere me ka jina am straight info so we am born mo de na so atome ni wo fo bia mo bo o mi mesusua isa bu jan kura be dai abi am ne me yere tra mi akosi ase mi ma menti ase so ma menti ase ti ni wo se se an kura mo fa yin Akoma FM 87.9. Oti wa ya na de na eye wo. Video mu jada mu bere video mu agasa. Ya na beze kam nya hodi kakra bi kura me bo mo so na de me tuma ye bia mi tumi mo mo so. Ta ha bere tumi mo mo so kura. Yo bia.
Sami Rebecca, Jumade dear. Ye bia. Me betra to Minika ya de meja bia no akoye, we ni meja kro akoye. Ko bi obi a be fali ade msi so be fali ade. Me papa o me huni da ma me so me na antra. Because school agora JSS ko mi ana me mo. 87.9. Do Sami Rebecca. Ya forceful pa. Ya bitimi ya juma kura to ta sin nyina ma ton de ahwe ade. Beton ahwe ade. Beton ahwe ade. I'm telling you, beton ade. Siaga. Beton ade. Ya meti ase. So de ya hwefo bo a yen ema ya hwe little red kura ofa. Enim sesa na ombebo aye. Ama ya hwe na so de ye ne giye na ebi eni da so se ye bayi mpo obeye yie. Na so ene aye yi a ye de ye weni da so na ye wagidi se ye behwe ama ye wo se esi etiefo ate na ye ko ni ya bema eni enkomo ada waboto na wodo won se si usisi ya wa begina we ya sa wo refi kura asa wo ba be kasa wa ye bema so ayasam asam de ebi ase na ho saa ade achi ade se nyina no niema ekoso no se utimi ko bada o se odi asida emanyame because niema ekoso wi ase ni no obi a ne ho odin o ye na dwuma kama ya ron ho no hwe ebeyi hwe se de be ma si aye sho ho din Akoma FM 87.9 Junior Washem Susa mengi ibeyi ni papo me beyi beyi bemena ni papo nyanko pompo why akoma musima bedwafo yempo ebeye what nti odi akoma to ye bibia beye be ma so da ye nyina because I don't know, but I know Sebe. Bemena family mu rocket. Abusia for ye mamu nyina aha ena awia baby a wo mu amohwe mu amutie no Rocket Clinic Limited ayi Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba also pepeni ne friend siku sika ye ne penin siku sika fie no anidi enhwe animu na sene da ye ba ye nupa ye de abadwa so a ye beka ho asem edi kire mu no ene eno ana ene dwade so ya toa mu o mu fie mu nyuma baby a wo bia na ye beka edura ya to ni din se metformin capsules ana rock garlic mixture na sa eduru we mienu ana da na ye ba ye ka kiro se enwe mienu no enanti ebom ye wo rock garlic mixture ana fi metformin capsules obi wo ha ne mogya no intimi ni afusane enko ema ekobasa na bonse nintini no emu asisi intimi sisi amogya nintimi nko manti so wotena se check akra bia o se anansi achime anansi asome nan anansi asome odi anansi achime a wa mpedro bia anuma ebedru baabi no edi stroke ana bebro na yempese sa hawo ni bi betu ntino enu nti ana ye kanfo adura ya to ni din se rock garlic mixture ne metformin capsules no edi ama o se eye dupa enei aba obia edi ho adanse ana fe obi wo so a wo sciatica pain efiri ne to ase eba ne na kokom entini no emu twetwe no nti mo se sa nipa no so sori anopa wono ane dan a wadamu no o sori akobie ne pono betima tekini bese 10 minutes 20 minutes ansa no watimi okwa na ntini mu atwe no home oba home so saa kopum se obedru na sciatica no dan no me ba me ka se eye nan no eye mienu bonkum ni nifa enti ebia se so bonkum na obo se ntini no mu twetwon na nifa no so no bo se ayese de ananse achew no ekoba saa na e de hawo bebre na ebre nipadua no nei edura ebeboawo edura ebeyi saa hawo ni nyina de afiri ho e de ama no eye metformin capsules rock garlic mixture saa edura wei ana ye kamfo e de ama obi a wono so na chibremo kase no back pain emu tutu no honam je wo ya pa no eye metformin capsules ne rock garlic mixture edura no ene ne edupapa aba obi
bia di ho adanse obi so wo so okɔ ne kete so a wontimi na ni begusu sa akɔpem sɛ ade bechen no metfagen capsules ana rock garlic mission unum boma ɛbɛboa ebeyi saa ha wo nyina de afiri o adrei ɛyɛma obi a wokomrika obi a obɔbɔ obi odi agudie ho dwumadie bia no mekamfo adro metfagen capsules and rock garlic mixture adrei de amount ɛyɛ adu papa aba obi a edi ho adanse sɛ ɛyɛ nti bowura drugstore herbal shop pharmacy baby eton adro bia no nekope bi etom ana de ɛyɛ duro so no ɛyɛ ɛma adro a yato no din sɛ Genicure 442 oba ubu nsa na wayɛ ase ɛrew oba menstrual pains kyese tete wo pa no ɛyɛ Genicure 442 na wonom no mfaso a wobenya bi ɛwɔ ho ne sɛ ɛma waseche gono syphilis chlamydia wase na keka wo nsuo na egu scent na ɛwɔ wase no onum Genicure 442 na eyi saa ha wo nyina yɛ den edi free ho ɛma wo nso so no unya wayaresa unya wo fa ahodie nti baabi awo mo a mo hwɛ yɛ mo a mo tie yɛ wɔ radio so no mesrɛw mo hwɛ TV na yɛ number no gu TV no so betimi afa na wafrɛ yɛn radio for no so no ubetimi afrɛ yɛn ɛwɔ 0248 885040 0248 88 5040 so friend na ye engage no afre 0244 18 32 30 0244 18 32 30 eno ene ye number say didi djuma ewo yaso ye enti ba bia wo bia na wo hwe no betimi afre yen na wo ne ya atwetwe nkomo aduru etwato no eye pakum capsules ene vein capsules na pakum no eye ma bema wa yemre wo mpam bema wo no yiri hia wo ntimi nya wasede se bema no mesro so wo ye bema na se wo hwe me wutie me na wa yemre wo mpam wo bema no emu omre wo ntimi ma wo dofo ani enjia eye pakum capsules aduru no eno ne adupapa aba ene ye kamfo de amount enya enonko yewo eye vein capsules eyema obi a prostate aka no ho obi a obema no wo dwonso a obre ansa na watumi adwonso ne bako na ejai na dwonso na ise bia kam obi so so koda na dwo be dwonso akopem sa de be chena ne bema ne mu fimfim no emu twetwene no dwonso moja vein capsules eduro no ana wonum a ebeyi sa hawo no ede afiri ho na so wo kapakum ene vein capsules eboma wo a obema so ate enam enamu yade bia wan treating ye no emamu yedu edimau inti noi vein capsules pakum capsules Genicure 442 metfagen capsules rock garlic mixture ubenya bi ewo baabi eton aduro bia dodo ne de yaso ene yo kumase alaba udu kumase alaba ye ne pani sika fie no ane di enhwe animu ye number ne biem ye 0248 88 50 40 0248 88 50 40 and 0244 18 32 30 0244 18 32 30 mesremo mo amowo elibo eye tikobo number 1 moko odalo pharmacy a enro no yedibia beguo ana fe Jeff Pond pharmacy ono so esiama ha moko esiama ono so Jeff Pond pharmacy ene chese sampatemu elibo obde se rock enro ni nyina no ubenya bi ewo ho ede ato kumasi ha so no ukọ Freddy Mens kewo Dani Hebamo ana afe ukọ eye tafu PFA tafu New Road Apidang Samdora Blessed Roka ana Corinak Ashtown afe so ukọ Yellow and Orange ewa mokom sunya Mose Pharmacy Green Light Pharmacy Senti Chemist Cap Heba Maske ewo Doma Hinkro Newborn Chemicals Rick Zion ne Dr. Clement ewo Brekum Tachima Ifafo John Becky France Kentampo Adriana Batamari PK Gombila Koforidia Gabson Beno Pharmacy Ohinena na Adu Chrome Cynthia Ochre so many except the Lord Anaho Abet Sam Suhum Tony K Cape Coast Penaheba Mind Know Thyself Sankotes Busi Pharmacy Aseda Pharmacy Takrade AA Mensa Christ the Answer Sir Charles Ben York na takwa Unique Heba hoso no okwa wonsa bekabi Mr. number no de egu TV no so ubetimi afa 0248 88 50 40 0248 88 50 40 na fe 0244 18 32 30 timame medeme kasa no esi hase na matoa so na madi mujuma Yami ensure papa menu abema so free rocket clinic limited we na also wabaye enupa anomo ahaya Akoma 87
104.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no ene waso guso a wotie no we de atomoa ene ye ba ne de se de tie bia no ye ba ne moa ye ba ne se ye ba beje obi nkwadwoda eya na memfa enye sei that baby adu no ato apenten nti e wo se ye ba mu na mako me hu nse ne nan ho atutu nkurukuru ano so ade na wo ha no atutu nkurukuru nti hwe nso ye hwe wonte hwe ana wo nan no hu nyina aye nkurukuru kuma ye nkurukuru ni ko to joni mi sisi mi nyina mere nti ukoto joni wo nan hu nyina na aye nkurukuru no wona hu ni nyina na aye nkurukuru ukoto joni ene wo ha no ntwi ho so oda ntumina na de be na ase yare na na mane na eye nkurukuru na yade bi nso dɔɔso wɔ wiase kidney cancer ye wo mo I was say yenya doctors a omo ba educate yen e wɔ nneɛma bebree ho omo ba educate yen wɔ nneɛma bebree ho de ma ne de ba ɛdeɛ na ye bɛ ya fimi mididi a fimi saa de sɛdeɛ ɛbɛ ya ɛbɛtumi na okay o sisi ni sisi etumi win sa because ye hwasa de na o sitie na sese ne wa ye ya obeka sa aduane ko nya bi mpo no waji ya de be no ya de bi awe wo ni padua awe sometimes enipa reho enipa mobo mabedwa fo de nipa ho mobo tina se kakra ema me na ye hwa de mo pagya me mu kakra ko mu pagya mu kakra ema me na mabedwa fo entina se mabedwa fo entina se na ye hunu ne ye beye me pacho efi na wotwe mu nyina kosi fiada ye beye ho adwuma ye beye story bi e be ka fam enti sa wode e ba na wo face challenges wo face difficulties sa wode e ma no how network no ye hunu sometimes ye hunu de e ya na ye enti efri china ko nyina wo betumi asende wode e de aba ebeboa free china ko nyina wo betimi asende wodi aba ebeboa numbers no bi eguso wo betimi asende edi eguso Pastor Julius Akaba na evangelist Akaba na yere memo Akaba na yere akosua pokuasi kapa Pastor Julius ma jese ne de arewo na ma jese Resafu ojefu oh tune minim sawa weni oh ya resafu ojefu oh tune minim sawa weni minim sawa weni minim se oya wani awo ya resafo ojefo o tunia minim se oya wani ya resafo ojefo o tunia awo minim se oya wani 055 36 72 173 055 36 72 173 0245 29 4307 mobile money numbers no be eguso 0245 29 4307 055 36 72 173 055 36 72 173 0245 29 4307 0245 29 4307 egu screen so
nti egu screen so kɔso a yɛyɛ free ɛna kɔsi fiata because sɛdeɛ ne kibiza kan yɛ no wɔsena minim sɛ baako ne yɛhwɛ ba wɔbaa ne baayɛ no ɔno nso hia operation ɛyɛ no korɛ paa yɛkyea tiefo nyinaa mo a mosɛne nyinaa yɛda mo ase mo a masɛne nyinaa yɛda mo ase ante me wɔ us ɔso wasɛne no deɛ de afa line so nyame nhyira wɔ mu nyinaa ma deɛ mɛka ne sɛ yɛareɛ deɛ no kwasɛm ne sɛ obie no ɛnɛ wopɔmbo me wobɛtumi me yɛareɛ nya bɔ me yɛ akyayɛ na wɔtwe na wadwodwo yadeɛ bɛtumi abrɛ wase koraa saa nneɛma bi sɛ ma ɛto bi a deɛ ana mebɔ mpɛn sɛ ɛmɛ bi nto ɛnyɛ sɛ yɛyɛ dɛ sɛ ato obi na emu tebea bi sɛ ɛmɛ bi nto nti ma sɛ obi twam ɔte sɛ yɛka sɛ boa no a bra boa no bi o nebia sɛ yɛwo a boa no bi ɛyɛwo a nebia meka sɛ yɛtetetete yɛ ade bɛkyi bi a mebɛ ne nada kwa wɔse pastor last week yɛa ne yɛyi saa woma me baɛ ɔkɔ na pastor mesɛra ɔma meka sika na mesɛ na ade yɛ ɛtɛ me nkɔ na woma meyi maa no na nada sɛ pastor last week yɛne yɛyi ɛpia saa nti wɔba yi bi ɛtɛ bi a wotie ɛbɛ wɔgye sɛ na ɔmo de ɔmo tɛ no sika yɛyini wɔ ha no sika yɛyini wɔ ha no wei anɔpa mekɔfa ɔmo firifie na mde ɔmadura yo to ka kofa omo na namdo enti bua bi afise wonnim ochina sem ma mo de wo opportunity say obe ma ho ma de bia me ka say giving kura na say unya akonya say bibi say na o ma e opportunity ma ho because wonnim de ama wo be pie so because de bia program kotofo ba nso obi aba so a ene ya because me so obi comment say this is my first time watching yes adena na nyame de wa ba be pie ha bia na ye botaye bia na ye botaye bi onwe da unhunu say program bi say kura wa Akoma FM da matter na wonna mo social media no so na be pie Akoma FM yesi Akoma mu Nsem na wo tie bra mentwam nko nyame de wa ba bibinti sister mentwam nko nyame de wa ba bibinti wonna mo bi mfikire wate say Akoma FM ene yeka seboa sister mentwam nko wate nyam bibinti na nyame ma akofa ho onso kra wo betumi de wo de na badwum aba ye da so ha se yenko Akoma FM ye ne mo no ene edi nhwe ne mu TV3 4 office dan kase no wo kwan ho pe bowura ha wo ye taxi driver wo tie o kai no bowura ha ne fa o de bra wo ye trotro driver wo ne mate mu twam mane nsimfa mura studio sesi a na ebia ma me sese yenkura yanka je senya me nhyira wa sika na wo de abeboa no na no ehu nhyira beba because eye principle nti ma me de me ka twa to nyana se ye tie ye mompa ese ne bintu ye nemum ye mfa wi anya sua de na ye nso ye nyibribi mu abrayi na mpo se bibi na mkwa so a ebeto ye ya bia na nyame atwitwa age yen na ye mbrayi mu aso ma me da ase oba pa kia mako aya na me wonyum bi kakaya na metu o say many hedausu many dausu abrabo imwe yesue minyo biaraka many dausu ampara yesue minyo biaraka abrabo imu meni dausu dausu ambara yesu yadie baraka dausu 05536727173 05536727173 0245294307 0245294307 number me amede mano aka
ɛyɛ number a wobɛtumi de sika no afa soɔ na yɛde aboa yɛnnua bɛrima no ɛne yɛnnuaba 0245 29 4307 0245 29 4307 and 055 36 72173 055 36 72173 nyame enhyira sɛ wo kakra wo no wo se wo de bɛgye nkwa na menim sɛ wo gye nkwa no yesu bewu asɔre na wo nso bibia da awuo ɛwɔ abrabɔ mu no ɛbɛ resurrect ebenyane bra yesu benyane wo boy nua bɛmɛn enua band ye wuo ɛwɔ abrabɔ bia ebenyane akuya Marco me na misu hu eden na what is that man misu hu eden pa enti adia ebema mesu no na chese utumu se ade no akome nipadua mu pa na obi bebe sase adan na wusu na anka sese mede me ba George betena ha na anka ye gigi sika yi bi ma no na anka ahoden ba ne mu odofo anka ye kukuru ne betena ha bi na anka ye gigi bi ma no na anka ye de ahoden ni bi bewura ne mu na anka me gidi senka obi so nhira befiri mu aba nanso andru saa mame nti enne wo so betumi abaye adoye we bi e de agye wo de atena se ana sese ye ka se senka anamu sei netu na enkwaje ye beba anka hwan na enye obi abaye anka me gidi se metin wa me ne omu ye adwuma nka obi abeboa sister ama ayeyiye anka kasa bia nye dendin bia eno ne se nka me so me betena bi na me so maka mpacho akuya me so me ba dia to ni nie because unim dia betu unim dia betu wi aso unim dia betu wi aso me ya bompa yese musuo ni esan mpare ye why nenim obi amompa yese rade me tu kwan yo mpacho fa me kobra me bra kwan so apanyan wanwu a ne nan ene ne nsa ne twitwa within a trickle of an eye why did them otu kwan no onu an dware ye onu an hye na tade onu an nante ko fa but within the children in 9 minutes or better hwiche mu no ni da whole life we are saying whole life brother we are na ye kan saa no wa obiti ya na waka no me sese unwura mu bi down na wanya wo de brababo bi because say we wura bi mu da ka de ye kan wo beti asie wo be hunu de ye pa kire no wo be hunu se wutumi ene ni pakasa seconds me da na me ho aba na wokọ intinka eyamuwa bi erade nka de na mane ntina se na nka muwa bi wo ho a menye ma no me pa cho muwa ni nie na aba no emuwa no na aba no be ma wotumi kọ otumi ba you fa wo de yi mi free so what yi mi free so na fa ne to so mame fa wo mo to so mame ne first na ade na mitumi ye first no me mitumi dware ye mitumi nante me ye driver ni papa na me kotu me car no pa na me ka kire me yire na me ma se me kwa aba na mitumi koba na me di afka na itumi afamanto ka na emubu me ka na emubu no na ya pictures ni ho na ya pictures ni ho wetumi akaka hwe emra se wo yare anko betumi akose wo ba pe o yare wo ne ho anko be kwakose wo ba pe ka wotumi nkose wo ba pe ene ne ntena ni giem hwe bema wo so de koba na wotu anamon na wono etumi ye de wo pe wotumi dware ye wotumi sra na wotu na okakire ne ma se he munko school mu meji sikanko mu meji books nkoto enne ontumi nka biem
ene wadane akola o se mesori ya se hwe mete ha nyina menai se awusu se cheke mi sisi achi se wusu se cheke mi de mini padua ye mi sesei no enye asem ketwa wasa bedane akola yare enti a etumi to obi a wokwam enti mesre number ni gusu o so fa wo de bra because wo de enne kra no wentumi a o chenya mboa ye wa ade chenya ye wa ha efi na wosi fiada ya adia misuru wiase yare yes adia so for misuru wo wiase yare mesi yare wo hu aden a ade chia betimi akọ adwuma bidie o na wo yare da ho a ebesi wo kwaba wo yare a nyame yade empare wo bibia da wo Yesu dim amen yare de na kasa kra no wo ka ne sen na pia aba ne sen na watumi apagya wonan na ene wiase na ayaba no ene na obi de bema wo ochene me ka jo say ya hu kire bi ba ya adwuma fo ba so mo kwa ba mo kwa ma mabie mu oni pa crop wa wo nene china wo hu ko kra no wo onfa me ka jesu mini ho eko chese wa utum say yes senka wa utumi nante yanka de wemi amekwa akoye na me say yare enka wani fra kra nka ye ko obi betumi de wa begina ekwan ho asre sika se wutumi nante ahoɔden wɔ mu wani na efra obi bɛ so wɔn nsa sei no de wa bɛsɛ at least obi hu a wɔde kakra bɛto wo konkum wɔde kakra bɛhyɛ wɔn nsɛm na yare se ye man so yɛ de ne bɛtena ha ɔse ne sisi akyi na mpaacho obi de ugina 20 minutes ɛno kɔ ɔte akonnwa mu o ɔte akonnwa mu ɔse ne sisi ne nan woso yi ne mfimu woso yi na wo bɛyɛ ne den edru say ya eya na me ra ho because ebetumi ato me kwam enti mesra bra beboa nyame nka wakoma nyame mra wakoma mu nyame nhunu nse Yesu a wo bewuo amaye no wo sesei na wo hia me dade gya wa mehweme me yare ye wa ma mehweme na omubusa ne se ehe na wo yare ye ehe na wo dade gya wo se wunua no na wo ka kire wo se wanya ma wunua yi a ene wo te he no wanya ma mimi nyankopon mesro isa no enu an ye di wo mu bra ne bra be ye wadoye emaye makom das evangelist amen jidi ka se bi na me kan na ene ma ye down na me na papa one thing is say you be ni mo adesra eya ye ba nyina me say Ismail ya na so me say ko bi mo sma ye nko akua ye be ko enye easy because ewiase no eden enti sem be ya ye be ba betena konya yiso papa na ya ye de ye kra ne ya na enye easy but who can we see so na wo hwa bra obi bra you just have to do it papa ye nko Mr. Radi say Maa Akos ni na bedwa for de nyame mma saa tibia we nkomuda fi say de nja me kasa e domani sandro so ntakra china ye ne ayaje kona ye di edi Akoma FM 87.9 Kumasi ono foni nya ye bia ebi ase besere okay ti esere Radi say o ma ya modin na da ye ntimi ndi saa akoko ye ni na yenti nipa bi nsere amen de to so yenu ma seliti kwaku awu a papa ni ne yire o mu amen esa Akoma FM ni Akoma mu nsem se obi a wode na sem wura ha onya ne pomasi bire no ye ka hye Awurade no nyam se papa we etiefo ne ahwefo ne ne yire etiefo ne ahwefo adawro ma papa ni ne yire de so bai amen Akoma FM 87.9 Kumasi na me papa we ya papa na leader so enti ye share tie phone cry say dia wo ye no umre mu 1 Corinthians chapter 15 verse 58 eduanu mutinti mama oba mu mamu yiyim na Awurade si woni se mo bre no enye kwa fira buru chire ebesi Ghana fa etifi atoye poye
baby bia kapre be free oba yes awurade say masa tibia we obi enkom bi da amen awurade na nkasa be hwew say the Maa Akos say ko 2 and 41 nshira nipa wo dwiri mu Akoma FM 87.9 Kumasi dabone awurade na nim dabone kro but enu ho no no edikan na wa ye no wo say dia wo ye ma ewu nua no awurade ayi bia ma awurade nshira tie for ye ko so ahye mu kra say mun so na yim pagya papa yi sa fi we nko ayi timi nchi papa yi ne yire nko asi wa okay, numbers no 0245 29 307 0245 29 4307 0245 29 4307 055 3672173 055 3672173 0245 294307 0245 294307 0245 294307 055 3672173 055 3672173 Nanaire woni ama modi ni su na musi ho woni ama sapo modi ni su na musi na musi in fact nyama hame ya na shame aha sisi akra make us metie me ya na mama na me busa sembi ada na yare ati say no o ma sebi ya mama ki ebi ho no wo bi pa obi o na mom sika no wo sika ne sister wo mu say no wo mu fro ba akukro mo beto nya broketwa yesi kotwa ho ahwan eno no ba akukro na be kwa akotwa no koye ha test edru ba kwa wo be no me na wo pe sika na gu ho kra ebesa because to me nya adwuma no ape bi aka ho enti no ye wo pe gu ho no eno na ena say oba no kra wa hoden a ebia ono so wadwuma bi oya ndi kakra beka ho ye mama sister no so kra be hye ni situation yi oba no ni ahoden be ma so ni ahoden enti papa ni so ni ahoden enti why na kwa abeboa mama nyame hu ye mo omodie no eye totally different case cry different cry me ra ho fi se mama he yare ese o yare malaria kra hwe wo hu dododo ase wo ntimi nya fe ase wo sori ase wo honam na o in fact mama so bubu na on say mama FM 87.9 Kumasi me ra ho enyum no kwa makasa na eto a to mama to ezi enyum ate to yanko na me to dia hye ni nkran me pa ma cho me ne na amba am fanchi ye baba utu amenyame ye mfa manipa oyare safwe ye o jidi se o ma unsaswa sumi nine janyo ye o jidi sa Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi Maun saso na ya wa chuma Maun saso na ya wa chuma Ori chin binon sui e chaya ho mommy eso ne na mo se be ne da sani ya sete enu nti ene ya hye wo ho no se ye beboa no na mon soni mo Akoma FM 87.9 Kumasi nyame kama mama given eya na de bia me kai ofre se nyame ahye wo se yibi ma obi a wo enka wakoma kra na so nyame ya se nyame se enka makoma na mo hu ma mi ni kunu mo na mo mbo ano mami nyame shoye nyame de cha mesi rade ama fakaka fa mo ti yeria anesa edwada nyame ya adoma na vem ni ho vem ni ho ama vem ni ho ya vem so ate vem go eni ho na vem ni ho kra ti ye be college
ebe ko lake nyame ya do my ya kwa chichi ere kakra na wotwe se na bia ma single 30 double 50 nti mommy ene yem fancy ene de yentimi nhye bikini ne yentimi nhye bikini ne doctor mama mo heavy me Joseph doctor boko de boko said there more ho no me said any story ni mu me take cry but said more ho no last week say no be ma mere ho sa we said last week we talking about a war. We said last week we talking about a war sem yeah can say man for go through a lot and now my war and e ba or more pain into no man for chini bebre na me pie free no me say man san steps no kra na obi frame me na me peke na we say normally na me pese man for frame na me no mu di komo e be a spiritual e be a physical there how be na matimi no why dey edi ho nkomo before I make kasa no me number na 0244 08 76 87 0244 08 76 87 me wa atonsu monako junction ni adansi ura bank de din hwe animu me yese misi for man obi frame most doctor na wo ka say obi pa wo na wa chinia obi kura Akoma no koto doctor me de kura de eche nkoto na de tie ni say me so me peba na obi kire me say obi ma wo me ko honom omo say akukọ me nkoto akukọ mla na me koto akukọ no akukọ no mo kuna no twetwetwa animu na omo no an na omo ka kire me say me ya so wo tie me me nkotena bola so na me nwi akukọ na ye nstimu ye nya hwi no akukọ na ya no ane sa no me nwi akukọ no na ma me nwi na no mre me nkotena bola no so awia ye beka so wo bai fompo na onti oye na won ti se de wa bodam na okotena bola no so awia na omusa ka che me se me nro me pant na me nsie no go bola no so awia awo na me ho che say course na me ntimi pick crab because mama eyare ho sempwe ansa na obi ba wo ba no ho eye ne ma bebreu na awo asem ankasa no ho aya na eye whole lot obi timi frame was doctor me pacho me kunu no aya na ne hu nsuo ni ye light hwe unim se no nti obi ne yire akontokwa anase osini hunsuo ya light nti ono na ema na ntimi ngo but enemy person me educate you kakra your friend be protein kinase seminal vesicles ne produce and your friend be prostatic proteases na de tie ne se ensuo ne eba out protein kinase ne free seminal vesicle ne responsibility se encoagulate no na coagulate na niam miensa eyin niam mienu eyin ni one ebo yefunu no ban se unse emanase ye acidic ena sperm na ekono eye alkaline enti se ne be ya alkaline medium ekọ acidic no enkokum emoa no because I had to say ya create shield bi ama no eno ye ba ko two se ne be ya se sperm no kwa ensam babak enti so bi wono mo se doctor menimi kunu da ya na nsuo ni nyina ba enya wo nko anya wo ba no nko na problem betimi aba se oba no na problem no but most of times they do also aya na every be man nsuo na oyede or they call because sa protein kinase ni entimi coagulate nti wo se ekọ ne ho eso eyensuo nko anti there will be backflow yes se timi coagulate ni na kwa ansa na what we call within 20 to 30 minutes what's a prostatic proteases breaking it down na timi aform nsuo no wo ne yam enya abonten nti bo se ekọ bebedu o na chese etimi awo ba bia nsuo ni dia etimi ede flow most at times man fo be chini sana mama me pacho asema mi ken eye bola so tenase dabi wenye bola so tenase asema mi ken eye panta ye kosua no eye asem enti eye na eye hadwen man fo chini o mama man fo chini na yenim se nyankopon so adom ode adom ye no meka bia meka se mani gi se sempo me se me lifetime nyina no se nipa ba ko pe na mehye no ma ne ho ato no kwa me ye okay na nyankopon so na madwen po so nam so ensenkyere ne amama wa unim se esi wo maso ye ho no aya na ebro adwene nti ase so enti aya na mani gi wonko ameche se yare bebre wo ho a yesaw but unim se no crofo problem ni teacher warefo bi no problem ye nuane chemicals 90 emma o how bebre ba etoche wo nipa no nipadua ne mo
ti bi obe ware awo ma be me bi o no the problem ne hye na ire no na oba no na enwo ne ade ade ntina me se sa be ma koro no odi ayi oba no kura no a ene ne nto abasako mu ba bia wu hia so obe fa ka so obe kɔ no ene ni what odi afa wani kire hon se eya wo me da bia me ka me se de ani ehunu ene yedi hu adanse mani no ehunu de na den ba bia ye de fa we de mi aka se me twetwe mu twe ye bɔ me bɔ masene mu we de enura ya wanom enura ya kwaji ama na edu ba bi na ndaso sa although na me hye ni nkran but me akra na mabamu abu na me mpese wo behunu nse mama eno kra take be o frame no take be set if take be set 3 months gaza na mana ansa na me mana ba na nso enei papa ene jai no na mo na me sister abezu wo se di eti eye doctor ni mo ye doctor ye ne di nkomo ine nsa no onua enkasa machini abre na we die mati abre ma akosi we die so no hwe ba akope abro kire ba bia wo bia no we die just call doctor friend no ani ni nkobo amehu 87.9 se onso wani beji sade menua ne ache no doctor ye fa no mo da say because the nyankopon kra na mo so a omo because mama wasem de mekaya na ha me pa because most at times no problems no so na yenketenkete o ke obi won ma me oni ni kunu ti onim no ovulation time po me say most of the people that comes to me be break nim time o mo ovulate there be omunim se bre we na metu kosua kra wo se minim kunu sia hi je say enso so obechini saa no onum nru ebi onti normally wo frame ya most at times me na me pick me call me mo be pick me call just because be bre ho no me hu yam so be ba me ho betimi a tro de me busaw na me hunu se ade we na wo ye be ya metimi boa e wo sa kwan ne so me number ne 0244 08 76 87 0244 08 76 87 awasem ne de minim se maka wa hanu mantimanfo enim dadam na mama nyankopon adom ade ba ko edin ba ko mo de ba se o mba be frame health specialist because that condition na me beka no wa hanom no manfo ne nam so emasa ne yare na tu enum kankan sent okasa me say me dey am kasa me madro me dey say dro me dey mawa we din be abroswa we din be 3-4 days but normally bi ho no ma ewo trim ewo yem ewo num ba bi ewo bia e bia bronchitis enne kofa ba e bi ho no ma sinusitis a whole lot of things obi okra oni ba bi afiri abesoe no enso so wachini saa wanum nuro saa wa paste wa yes ye obe bia nko me say ene me beto nchia wo halitosis we din abroswa we din 4 days ade no ebe free so ama ho ato mema ne so ebre me say manfo ne bebre me no ka se obi wo ho no ma ode ne nsa hye ne botom sesi onye hwie ne be ma ho keka no ate se otiti pa enye easy de bia me ka se infections there ye fiti preko pe enu maduro for infections especially man no so ensuo bi firi wase ba senti firi wase ba wase ya o ya o kikao utiti ni ade bia meka cho se ebibia wo de efiri emo na amkosi ne edoso ebia so wo kwan ya de fa suku wo mo meka na ka se untimi mfatuo enkokum ntatia sanso na ntimi mfa praye enku osono anajata ye wo bia wo ne kwan a ye fa so eye de enti sabia me no ka se bi jai ama mi nua to so na me pese o frame na me no kasa o de problem bi e how eye akoma na ye ya say ye stroke say ye diabetes say ye pressure say ye typhoid say ye cancer say ye ri bi e how bia retentive memory ba na ko school wa bon prostate problem epilepsy etwere anase wani na ye ya o kasemu na ye ya osa problem bia no from sesia na yen sheda eni hu komo metwen wa bra no so eto aso amam yo mama we yena atiefo nyina asna ni what scientific clinic ye wo Kumasi he atonso Monaco junction ne adansura bank no ena edie nim he doctor ye adwuma adwuara de kosi dam menda bia no pa no nso ekosi anwumre no nsia yade be na ha wo diabetes yade no ye mama ye papa mo ako ache ompani fuse 40 years for na ma brain ebre obu okra diabetes no nim type okra e ha no me pa cho me ma kwan diabetes e ha e we so hunu se e type 1 diabetes na se type 2 diabetes bisa doctor obeka kire so ka kire wo abomodin abra na ye hu bibidu e be mo san se e de ade atitru mema no e ha mu ye pa diabetes edu na no den
onom cha na ama mema sem no konformo a ye kan for say diabetes there ni what scientific hospital stroke na kan wato form o de achimi abra ampacho koku ahaban ene mango ahaban Dr. Beka bum no de to ase all sayade no ha manfo all sa eba ahomache fra nwumre no ndu e de kwa akosi duba akwa ahomache de kosi ahomache no miensa amanfo ada obi adwene ne ho no sa abra na all sa no e ka no ho ni what scientific clinic sebra na all sayade na atena so ache o mahodo bebre wa ma ebe dene se wo na wo hu aduro bia na wo se do no ato e wo so hu all sakro de na e ha wo san se yo mu chiche mu bebre ni what scientific hospital sebra na ibetu ase wo typhoid so ha no e mo na ho din ye pa bra doctor ni mu aso ye de bibiduro be ma na etu ase ama ho ato awo ho asem de me mpese me ko e na e mema ni titru be ma ho do mpam ko fom ana obu wona ne be ma no fo ana e fo eketu ampa cho obo me fo eketu a enye nku asem enkope nku bi afa twitwire ho obama efon eketo ne no bebre nam so emanitimi basa bi wo no mo a wakote nam yade atena wo so ache enam yade atena so cha me pa chotimi ma obama no efon eketo afa omo ye masturbation wo bi ye masturbation chepa so a emane bema no efon ye ketekete ya chese enyama bebre kan ho enitimi benti wo ba doctor ni mo ho no mo a obehwe mo ho ade kude poti enam so a amasa e ha no e ba doctor numbers ni 0244 08 76 87 0244 08 76 87 0244 08 76 87 ma we de me de manu si na busuafo nkan hye no so se doctor ye kana se mi pa cho oye medical doctor ankasa ya oye aban adwuma wakọ ne medical school we bibia also maban na nim dia nyakopon asade ama no eno no ankasa nso ade bi na ya asabia ho so ba bibiduro no oye to okasua hu ne nyansa menu we bom wa pa cho ya de enti se die tina Maa Akos ka Maa Akos ni adanse kromo ai se ne ka obi anim se ne osi odum okumasi doctor number sim bi me 0244 08 76 87 0244 08 nyame enhira won so papa se ene doctor nimo eyeni wa scientific clinic we yakowa kache na ye Joseph fashion we no na ashamatade kama me de etia Josie fashion ewo Kumasi bomb so ni meet me the sport in the dinchen when me share dance bebre because arehoni endorse Josie fashion Josie me crowd there me say me say afam hu Josie pam ye no na e ma ya ho ayefe ewie wo hwe ma akọ no ahwe me so aka jo hia me inshallah wo fa wo de command so fa de command ju kama ma ko fa ne number ne to Josie fashion and the number is 0243 0243 433 433 465 0243 433 465 na wako baby a wo abrechire baby a wo bia no se wo ka che Josie se wo mpam one ma na here your measurement obepam na fe ye de abro baby a wo bia sanso ena she yeah Mami Brago Papa B, she's here. Said ya open wig in bia. What do you say? Wigs no men won say any measurement to me shed any into open long, open short, open cutting. Me cutting say ya ne fata me pa. Nti me ya me say Mami Brago cutting no ya shed ya bi gum ho. Na me sha ya na man for say cutting fata. Nti cutting there. And I said the Maa Akos di aye no and also said the obesi aye no no weeks de wo ya ade enwi no so no owo de ye papa kwa emye nkofa yi bi amro na fake no ewurade enye ko Mam Brago no ma unyi papa na unyi papa make up so afen so say ye pe she's en pacha fatu to say ye pe wo bia obeye pedicure onim etie style pa onim makeup si ye kama ye pa mankuro makeup bia obi onim ye kama ne bibia eno so what one so no wawu ai obi your makeup as you funa da no she's en bia wonim ye pa na se wo askwa teke
Odium anase asafo ahensan satase baby abembem pensano obetumi afreshi 0249 155 777 Sports Stadium on Unity Oil no ena edi enhwe no yenhwe homra tisia na yankwa homa no so I do say me Raveni ebom homodin pa me ne me yere ne me ma na tie me bom homodin ya adwuma hwe me yere ne me ma kama na CCS ni na yade esu mi mu wa na me fon timi ko da hospital yi me enche na masako yi me enche na masako ni madam emergency bed yo ya na me swati ni sa de me ko ya ni swati sa de me ko na blasia mate mato mu ni emenyi Akoma FM 87.9 Kumasi akoya de ako ana yehu ya ron babia na ade ne eko tilasi anu kura de mi twa hwe me ya de me ko to rase wona e refer me se me meraji me baji na ja ni hwemu ani be pie se kokuram na ya peja yemo ya be kwa homa ne so nti braso enkrashe semben na wo de mayenua bayi ani ne kunu de wo be ka kire wo mo be ma akoma ateye se arrechi kire wo hoyi ye fa no nipa ho nya da bia na obi ni kunu be ba na wa bombros no nya bia kasisi edru se ye hye ye nua bayi enua bayi ma no enkran na sadu sika so sa abeboa nti no numbers no the number be a mebo bia no a right number which me this kana faso na ye de ama wonom 0245 29 43 07 0245 29 43 07 055 36 72 173 055 36 72 173 your mobile money numbers then you bet me at their fast marco me sabe kind of pepe na ya channel e dia ko ba bia e wo say ye deco yes ade a ye yo ye can say e be ye nita operation ye cancer no ye can say e be ma obi a na wodi apie ye be say atwe akohyem ye twekoi ye just ye bokra ye be hunu ka ye can say e be gilete okwa no kwasem ye je no kwa esi ho wo mu a ya hye won mu dwa wo mu a neni kwano ma ko betumi akenkan edoso papa nti oyi adan maami bi kan adwuma fon ne nsem fon na moti hedie no ye penesa ye bedi yatem na so ye se ye meboa nti ye yeso ye adwuma no nse nyame se ye mbra ni ye meboa enua so ne ye beye wo ye den enua ne ye beye ye base ya ne ye de ahokeke on na me ba me se akua yanko sister yanko akua enye easy o se ma yanko ye beyo afi me betina akonya isu kwa me na so ni isma di nkomo is na sesen is enye easy o se ma ye beko ya me be mama ho den me de mako unim de na ye me ya be ma wadane akwala ewiase ade ye me ya ye be ma wo yare be ma o yare he se wukunu yare ya se wukunu yare ya na se be ma bi e kan nyina ebegu so na ba akwala ba akokora ya ade mu a na be ma awunsia woni na wunsia na wasa be yare da wo so he eno no wo de nkamane ne nam ne ba bi kura wo ho obeto kakra abebo se wan hwe akura no kura se wo ho o de kakra beba obe send 20 cities bi ama wo de ahwe bibi ebeto bibi so ama akura na di na wo yare da wo so a be ma o yare he mako money numbers ne neguso no so ana send wo kakra wo bia eguso sesia ne aye ne momo no numbers 2 ni nyina ebia ba ko ya charity apia na ekua na netie ba ko Ismail me producer no ana wa ha no me se de me de ma no bebo
ɛyɛ number betumi discount no ɛde afa so nti when problem sa ni nyinaa nso bɛkɔ baabi a wɔsɛ ɛkɔ pɛpɛɛpɛ yɛde akɔdi dwuma no na sa maame aberanteɛ ho tɔ ne ho de ne ba wɔsɛ sɛ yɛde leto kwaku bɛkyerɛ yɛ no ana nso do nsɛ sɛ wobɔ no akasa me so ne deɛ wɔ ne yɛde agye no nkwa no sɛ ɔte aseɛ ɛno ana wɔsɛ yɛyɛ duru baabi a yɛn nso wɔsɛ yɛde ɛka ho yɛbɛyi ne yɛde aka ho na abɔ ano na biribi ayɛ kama leto kwaku na ɔde no ato so ɔhwɛ akora baabi ano wɔwɔ nanso yɛatiefoɔ adɔfoɔ ɛsukyerɛ mu a mɔgye yɛ so ɛnɛ mɔhwɛ n'anima kama sɛ yɛtumi agye akora wei nkwa ama nnɛ wɔni a yɛbɛtumi agye yɛnnua bɛrima yi yɛkuni yɛ brother yi yɛbɛ yi ɛne ne yere yɛbɛtumi agye wɔn ɛfiri nnɛ wodeɛ wosɛnde na wonya problems a ɛma ne haw if yɛyɛ from today ɛde akɔsi friday yɛbɛbɔ so ɛnyɛ no nkoa na yɛbɛyɛ but yɛbɛ bi a yɛbɛbɔ so kakra kyerɛ no yɛde atoa mo so saa kɔpem fiada na yɛnim sɛ ɛnuru hɔ deɛ na nkakra yɛaboaboa bia no a yɛde ebedi dwuma ɔkyena yɛ a yɛso nkonkotwa ɔnkɔyɛ scans ahodoɔ ɔmo bɔ ne din huhuhu bi ɛno no anyɛ asɛm ketewa de mintimi mmɔ nti ɛnɛ yi yɛbɛhwɛ ne ama ne sika no na akyina evangelist ɛde no kɔ hospital hɔ yɛ start free kyina na wei yɛ ntena so nkyɛ start free kyina evangelist ɛmo ɛde no kɔ hospital hɔ no na afei yɛakɔtua na wayɛ na afei yɛatoa so ne yɛhwɛ ne yɛtoa so saa kɔpem sɛ ɛbɛyɛ yie ɛnim sɛ ɛbɛyɛ yie nyame te ase bra homa ne so na deɛ wowɔ fama ana kankran hyɛsɛm ɛfa kyerɛ wɔnom 03224 98035 03224 98036 03224 98037 nso wobɛtumi afrɛ wodi ne baabi afrɛ firi hello ma yes adwuma ma adwuma pa danse me bra na me sister na die nyame na be saw mo yade na adofo no so ewu bi ye frese o mbeboa na me sister me bra no manya ahoto because onipa hiamoa Paul Clark o se be yi ya ni nipa nyina ntina yie nti se wu bi a efese be bro ni ani ni aba no na afo de na ba eno no die nyankopon hwehwe nti me frese bi bia wu bi bia no omwa ma yefe de mo abeba efre me na na ade ade me ka se trouble bi sa gracias ana medawano ase papa ose yenso yede beba yewo kumase askra ye ne mo no ene di enhwe ne mu ebia na wo de wo ben ha na opese wo de ba ye baje na yede akade anya no 0322498035 0322498036 kafra wonso betimi aba homa ne so nkran hyesem ben na wo ede ma yenua bay na afi yenua bay ma no 0322498035 50322498036 odi ni baby me pa hwa homa ne ma me ba konso eba na adrope 0322498035 0322498036 odi ni baby afrefe yes and about you only have them could be booked at you soon at the number now, my dear, and you move on. Mate, because you're able to see an ounce so far. We didn't have whoa, so yes. So I say, pa, Miss Mudini, baby, 87.9. Oh my God. Yes. Good afternoon. Good afternoon. With the at the time, we could share that with the center. Yo, at the palm, Mira. Oh, it's right. In your body, so all the play. Some other two medium, Jimmy Korea. So, it's a day when I said, yeah, that's not Burma. I do my man, so much for Christmas away. Ate menu abema adepa onyame onkoswana onhyiramo pa 055 36 72173 menu abema kwadwobuku onti na mebebo 055
055-3672-173 055-3672-173 now says 0245-294307 0245-294307 foundation we cafes no bi no ubetumi e de afaso within ba bia free ne ba cha within ene ba bia free atonsu mama number no me ya but so me numbers no me bobo for front ubetumi atie ne wa fa mama akabebo me pa ya ni de ni mo ne pa ka me continue na wo bi ne ko ato ni na wonim hwan ya na yele wonim no me pa cha mo beje momfa ye mami off air na monye momfa ye mami off air na monye ne number no ne number ono ankasa ne personal number de ne ne di nkomo line 1 na monye ne number ne mama echina ye ne no ebedi enkomo me pacha ofa ne nkomo mama de ne number mama okay 0322498035 0322498036 0322498037 nakuya ye mami waso nim ne pa na nyenchen omu container omu aton omu nyoma bi wo ho a ni nyina so omu aton enti na kire se yare no omu akon a kire 6 years old 6 years eye wo bi starting radio station kwakwadwefo bi a but omu ye oye na say ko be hwe be ma no ko pe me se ne ho beto no but baby edre no container yaton bi akade they say asa di omu wa no di omu wa no enti se ekoye sei a na kire se esese wupie na esese wupie within the baby afefre hello within the baby afefre Obagodua mira ma ho so a champion profin kwa mo highway atubiyo kawai ya makodo na ya onu be na umo Amsterdam enna ni chompa Obagodua ayo mo se block Paulo, me pra 4 months in the class, yes, the performance is me fun is that. Yes, I mean to me encouragement. Yes, we don't know my what comes so called number. Okay. So, remember, so they remember the do they put now. Obako to that if you are mama pa, you only minister a bit one no one to know. Will be with you have one more, what is it you feel? Kama buapa nyanko ma why omo bi makaraw anya hwe won kran no kra eye ademu akwa wo se ono ne de 4 months ni 4 months so je ne ho hwe yenye yiwe na CS na kire se wutum hu se ono kra ne nan yes ne nan o ne nan ontumi 4 months ni wonko adwuma enso enye easy within ba bia fa if I tell me being married, my friend as a man can see. Okay. My friend that I'm ready. I come Akoma. My friend 50 cities. Now me on canoe. Now Oma in the area. Now how I baby and did say. I'm Sana. I did that Sana. And I did that you. They say I'm a paying one. A queen I had been. A baby and na I have a call. Me did say. What about him? Yes, they are not Eradi obeye ni nyina so nka na comment ni yam kenyina eradi beye ni nyina onka na comment ni yam yeda se ewo wo mu a ene onkran hyesem ya wode ma yenua ba akosua konadu ena ne kunu Mr. Kofi pra nyame inshallah papa 0322498035 wode ne ba bia afefre wode ne ba bia afefre good afternoon. Me by from Monica. Okay, money. Me super me near to me home family. Me to my friend by name I'm the son my yeah mamma my no man no son and son 059. Well no me inshallah papa Yamin boy na a tear for muti yamin come Akoma.
na mo bu e papa ne maame na enye yisi me enhye wanemu na oma wadansidie baabi a we iska ne free ye bia no nyame ema wadansidie de de wakoma so nyame hwe na onye emfama wo within baabi a free Akoma FM. Hello, within the free. Went to me, and you know, so, so, yet, Missy, ye free, Sissy, Adia, Quasi Fiada, ye babble bosso, they be a bet nasi biano, until all send it now face difficulties and our challenges are money, how. What's would this canoe babu one on and Kasama Sunday am going to know me jai watchina na de chia kwesi fiada ye me ascend say yes ayario manko yes ayare obi aso ni mi say yare sano enye daba ako so yes asem na ye kan ne yo enti ye ntumi mfa daba ako na nkase ene nko ayawie e ya ade a ye to aso na ya ye ede ahoden aba ni mpomu obi aso ni mi say ahoden ba mpomu no e ye sikasem o 10 cities na nyame nhira ye hia o 5 cities na nyame nhira ye hia o 2 no o 1 no me de metimi abo 100 200 million 20,000 10,000 eno krati abra so ne kasa so bebre within the baby afrefre. Hello. Yes. Madam, good afternoon. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Marco, oh, Marco, I mean, sure, my wife. This is the third time I mean your donation, but yeah, sometimes you know, yeah, abo, ako. Na the American say, Ukraine, yeah, no problem, we will leave a problem, but obile yeah, say, if you miss, I have to say, little cuckoo, no. But nyame kan se nyame kan ho bibia nso nyame ye nyame kan ho ye bebo mpa ya ama no na kaka ye ni bia ye so ye de asende Adam se papa nyame ensha ma me e ba ne se ya na to so enti ye hu no e bia na enipa be 30 ascend 10 cities minimum sumesi minimum benten ti mi hu sa sumesi na so benten na ede bae enti na ma ko ye deliver the pet match say aba ti ne etna se ani ya ndam nyina se ne ye hira mu nyina de abomba ko enye ni nyina na ye behunu bo I may spend the whole night na me de ya God bless you thank you God bless you edru ba bo nsi ma fam na mada edwuma ne so ya na mabre within the baby afrefre Nini aba ko tia ba fawi. Nini aba ma papa. 87. Nini aba masuma santima pon ko fiase no ta ko tene de. E papa ne ma mi ama ye voice nyina akofo. Na de America che ma me no se o mun ko mo akoma ento mo yem. Na onyankopon a wo hwe nipa no, ni wo didi se obehwe wo nkwa na awade. Na wo dia beta nini aba ko tia papa bi die. O mun ka wo mo akoma nto ni wo didi se ne tie bia no. Unyakufon be sa omu yade amwo mo aba betla Akoma FM kasa fidie kasi so enu ne TV we have one TV we TV e dia dance here se omu ba ha no unyakufon ahye omu ho animonyam na mesre etiefo se mesre omu a e kasa ogwo tikala no ansa na dia sendi 1 CD 2 CD 5 CD to Akoma FM onya we have one TV yet some ye senior college no kakabia binya bia no mesra one CD betimi aboa amya ma me ne nua be me so anya hoto nti so mo boa ye ho se ya ibinya di aboa na ma me so dwumadi a wodi no 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 so nani abanyam ne nua ba onyankopon hira mo so mo ba buo mo ni bi abebo mo nkwane ahoden wonu abegyafo nyina ne nua ba ofakwata me da se pa nyame enshira papa ofakwata nyame enshira pa yada sipi ha ena yedi dwumadi ni nyina ebesi medin ede Maa Akos ochina eyeda foforo debi owa Akoma mu nsem eye program debi owa eye sede debi owa eye reho ni nyina onsa beka bi ewo program no so de bebe bia no ni yaje na wa wetu ni yasom ni yahwese ye beboa enipa nti ena enipa ewo ho nyame adoma ochina sese de ebusua pani same champon mi amampa ena wuhu mese mensere anode ebusua pani de Akoma Sports eto aso